Rojbaş Kürdistaniyên hêja îro 12 îlonê ye. Ji sedema 12 îlonê çarpel medya bernamekî taybet li datin. Derî ku em dest bi bernama xwe bikin ser navê çarpel medya silav û rêzê xwe pêşkêş bikin. Temaşevanên hêja 12 îlonê 1980 de cuntayekî faşîstê hat. Ew cunta dest danî ser hukm. Kenan Evren û avalên xwe wê demê dest danî ser îradaya siyaseta Tirkiyê û ev destdanîn li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyê jiyanê bi tevahî tevlihev kir. Li gor generalên faşîst wan digo em ê dawî li şerê birakuziyê bînin, em ê aramiyê pêk bînin, em ê demokrasiyê bînin. Lê derket ortê ku ew generalên faşîst bi hatina xwe bi salan jiyana em bidin hemwelatiyên Kurd û Kurdistanê ser û bin kirin. Niha îro em ê di vê bernama xwe de bandora 12 îlonê li ser Bakurê Kurdistanê binirxînin. Lê wexta navê 12 îlonê tê gotin otomatîk hepsa Diyarbekirê tê bîra mirovan. Hepsa Diyarbekirê de em bidin xortên Kurda tevgera Kurd pir êş û îşkence dîtin. Îro vê bernama taybet de 14 mîvanê min heye. 14 mîvanê min û ez ê dilxweşî bêjim 14 mîvanê min û moderatörê vê civînê dixwel heta Diyarbekirê di wê zindanê de mane. Em ê bi mîvanê xwe îro vê pêvajoyê binirxînin. Em ê lêdikin wê demê çi bi serê girtiyan hatî, çi bi ew ji niha wê rewşê çawa dinirxînin. Em ê bi wan re bipeyivînin. Me gotibû bernama me 12 îlonê û zîndana Diyarbekirê çend sal ser vê darbeyê derbas bû. Di nav vê çend salî de gelek tişt hat guherantin. Niha ez ê gotinekî işkencekarê mezin ya wê dermê em bibin amîrê ewlekariya hepsa Diyarbekir Esad Oktay. Digo ez ê metodekî wer bi kar bînim ku ömrê we û ji vir derkevin ew ê 5 sala derbas neke. Lê ji ortê tek çend sal derbas bû. Tekoşîna azadiya Kurdistanê, tekoşerên Kurdistanê ji tirsa wan jî ji zulma wan jî mestir e. 14 kesên ku li hepsa Diyarbekirê bedelên mezin dane û îro em ê wan bidin peyvandin, em ê fikr û ramanê wan bigirin. Niha ji bela hejmara me pir niha me çend heval derxistin ekranê em ê fikr û ramanê wan bigirin. Piştî merva hevalana girtiyan girtiya werin. Piştî malbatên girtiya hevalên em ê berdewam bikin. Ez ê niha di stûdyoda hevalên Kurdîlê de ez ê wan bi we bidim naskirin. Ji rêzê dest pê bikin rêzdara hêja Rahîme Qereqaş wê demê di wê zindanê de maye. Li kêleka wê rêzdar Mehmet Ece ew jî siyasetmedar e wê demê jî ew jî demekî dirêj di girtîgehê de ma. Aliyê din rêzdar Kutbettin Yıldız ew jî demekî dirêj wê girtîgehê de maye û ji wê demeyê hetanî an nihayê aktiv siyasetê dike. Aliyê din rêzdar Şefîq Gulaştî jî demekî dirêj di hepsa Amedê de ma di wê girtîyê de ji zulm û zorê para xwe girt. û bi xêr hatine hevalên hêja. Spas kirin. Serkeftin zora serkeftin. Hîsekî çawayê ji wê hepsa hin hevala em bi hev re di qewşekî de bûn. Hîsekî çawayê ji wan qewşa ji wê zulmê û îro em li ser televizyonê çend saliya 12 îlonê dinirxînin
و ام وی ظلما حکومتی ایرو ام به غیاب تکنولوژی ده آتن اندری هفت بتایبتی دخوازم سپاسیا چاپل مدیا بکم که ام به امکانه به درفته دامه از خوش رحمه بکم خوش رحمه ام زانم که به مسئله ده مگش اشتی ام ببین مگش ظلم دی لی ظلما مدی و ظلما ودی جه پر جدا بون اون خوتن کتن جوان بون دایتن جوان بون و یا وجمه بهتر بدل مزنده توی واریده ام ببین و توککی نویساندیه نها ام دخوازن حیث تی سالا جبوی کاربا عسکری جبوی جیانا گرتیجا آمده چیه امشته گداری بکن فرمو خواه رحیمه انت گداری بکن مرحبا جوره ایجی چارپل مدیا پیروز دک او هوالی خور سلاوی خود شیلم وان حمیز دکم حسکرنا جيكي جداي تشتي تايبته از قبا وان ببينم بالرجي سنجو مدى كيفوكي عاشتي دفرن از ممتجه خطبتين جانو اvalidini ana navivan naiv منك تعرفي حسكنا من مرة إيكي مجو بلا مدى كبوكيك سبي رادوه ودفره چند سال برا درباس به او نگرینگه سال تنی گاوا امتن جن هف لوی درا پاری دلمه دگوشه هستری تجید بچاوه نه اما امزانن و خبردان تنه ام هفدو فاندکن علی جنا دا belki hinek cuda bebe evji düzani gava jina Kürt mesele jina Kürt vedbe jin pevçun keda aşiti tine ama lüwe derin karbu aşti bine tene dile hevale خوش دکرند گوتن ام باشن بچاوا ام باشن گوتن خبردانی متونه بو ام هفدونه دیدیتن وقت محکمه داجی سرمه بلن نبو گرک خوار ببیا عردم ذکره چخو زنجیر دنگ زنجیر راه بو ام نکاربون بکوکن مزکن هلم بگرن امنی کاربون پازی خو پاکش کن دوی هوای دا وان پر ندید اما ام زانبون هنک لوی درا دردا پفچون کشیه بو لوی درا ام بری خوشکی هفدونه اف ظلم و زورا جبوی کی ناسنامه کردایه یعنی 12 ایلونه پروژیک بو پروژه امپریالیستن بو فرق ندکر علیه ترکیه دا اما جمره فرق هبو فرقی پرمزن هبو چوا پرمزن هبو لسورگی علی کک امبریا سورگی بکرن او işkence zedetir hapsi zindanı Diyarbakır'da bu. Depresyon
دگوتن تو ترکیه کردی اک اف پرس ortaya da be, hole da be, işxo farqevi pir hole da ye. Tu dixwazî çil carî, çil roj, çil sal bibe ez Türkim. Ama nasnameyê te da wextê Sınırê Kurdistan bibe, tu dixwazî çil sal bibe ez Türkim, ew aynî işkence û lêdan û hekaret û berdewam dikir. Ev çi bû psikolojiyê meriv hinek jî tesîrê wa çaxa da ye. Yani ez bixwe tiştê hesin, tiştê bideng, tiştê yani ba dikim, ditirsim. Çima her derê me hesin bû, nava lingê me hesin girê didan, gava diçûn mehkeme, yani ajinara girê nedidan, ji mir nadî girêdan, ajin jî min nediye. Ama fark nedikir. Ew hesin ji xwe simgeyê ew ê bû, yani hefsê zindana Diyarbekir bû. Ew xîşînî dengê kevçîk jî were ji min re ez hesin bû. Yani ji boyekî em jiyanê dest bidin her tişt dikirin, her tişt. Ana ez bibim hevalê min tev da vana derbas kirine. Tenê ji bo jina Esat Oktay jî projeyê wê, perçeyê projeyê wê bû, wê sîstematîk eğitim dîbû, xwe li vê alî da xwe pêt kiribû, hezkirin ji xwe tune bû. Ez pir şeva mesela difikirîm çawa jina wî heye, gedê wî heye, çawa ji vir derdkeve dermalê, çawa kanin nam bixwe, çawa rakeve, çimîkî tiştê normal nebû yani ew. Ne hereketê wî, ne dîtina wî. Tenê koyşê jinan da taybet ev bû vê mêrik şev dereng dahat, koş derê wî vedikirin, em gişrat bûn, sayım düzenî hebû ji xwe askerî eğitim dida, em jî digirtin, yani jin jî askerî eğitim didît. Hinek jina hilbijart dadanî ber dîwarê cîtê qirika me digirt ama em nikarbûn hilm bigirin. Çîpê xwe li me dida, yani ew bêhna devê wî, ew dîtina çavê wî em pir nerehet bûn, pir nerehet bûn. Eme zêdebûnê me hebû, bebkê me hebû li wa dera. Yani ev pir dilê me değşand ama ji me re evînê jiyan dida. Hêlîn li wir çêbû, lawê Hüsniyê li wir çêbû. Hinek jî çend car bi diya xwe re gede danîn koyşê. Ez bi xwe gava wê gede dîtim, min digot temam hilma me û dilê me hîna nesekinî, ew hezkirina dilê me me derxe. Hezkirinê gede didîtin hinek gardiyan, digotin em dîsa we bişînin işkence, bira rehmê we işkence zêdetir bikin ki bira gedê we çê nebin. Wekekî te got gedê me jî çêbû,
گدی من اسنامه خوشی زانه ام جی هینا نمرنه ام نامری جی چمیکی هیویا مه پر بلنده هیویا مه پر او وکتوره انا نزانم وقتی ما کیمه بله بله نه هون ام پیوی بون به هفره براسی گلک سپاس حسی خواه پر خوش گو يعني ام ببین بشب و روز ام بپیون ام و روزانا نکانن به تماشاوانی خواه بدن فهم کرن مگش پر ایش دی ملت ما ایش دی لی د برنامه کی دنده باور دکم به ریک و پیک تیوی اوی بیجن ها از بگرم آلیه کیک شفیق از خاطر خو بخوازم جوار دیسا سپاس کم او هوالی خو حمز گلک سپاس خواه رحیمه ام گلک کیف خوش بون و تا فکر و رامان خواه جی تماشاوان مرگو و براسی جی يعني حسيتها كي او تا بديتني اخو پر خوش عني زمان گلک سپاس بوی تاج بوی بشتارياته و ام جي سركفتن اشتر بخوازم كيك شفيق تا خوشكا رحيمه قداري كر ما قالك ويدمي اشكنجه دي ام ببين هون قوشا بيستو حبتابون ام لمقابلي وابون ور او اشكنجه كو مدديت تو حياما ام ببين حوالين مي جن تنبون گاوادم گو 40 سال درباس بو ما گلک تشتا دی جیانا ما ام ببین سرو بمبو نفشا ما ام ببین نفشین 1977 از کانم بیجم کو ام ببین باری شورش باری تکوشین وان هلگرت و هینجی ام ببین اکتیف دناوی تکوشینی ده تو کاری حیثی خوی جبوی 12 ایلونه بیجه 12 ایلونه وقتا هات ترکی داره بو و گرتیگه ده چپ سره ده هات دو کرتاسی تو کار بو فکر رامان خواب تماشاوان مرپار و بکه زکیف خوش فرمو که کشفی دنگه ته میکروفونه بک دنگه خود میکروفون اخوا بکه دنگ خود بک تا دنگ خود گرتیه اوه چا ام حتی که شفیق تی دنگ خو ایار دکه ام که قطبتین دست بی بکن من حیثرین که قطبتین دی باور دکه از دبن باندورا و او حیثرین وی مام Aber ich habe keine Ahnung, was soll ich denn da drücken? Wo? Denk weg. Was soll ich denn da drücken? Denk دنگ تا آنکا هات هادی Aspas. Beri her tişte aziz Spasya xwa dişinim were. O ya da min jî bila hevalê min û temaşevanê û guhdarwanê me mi biborin Kurdiya min gelek ne baş e. ولا كردية تفر باشه خد دوام بك ولا كردية تفر باش بپیوه فرمو ککشف O ya min jî wekte gotî îro 12 Eylûnê ye. Wî 12 Eylûnê ez bi taybetî jî kolonyalîst û faşîst devleta Tirka şermezar dikin. Adin jî li vî rojî da pêvajoya wî rojî da û hatin kuştin li îdama, li îşkenca, li hepsa, li hepsî zindanan ew wana hemî
ريز حرمت ببيرتينم وك اون زانم حميجي لحبسا ديار بكر مان ام طاده بهفره مديد بله بری وی تجمرا گوت بری ویروجی تلکوبی از انقره هاتم گرتن بلچاو کرن نورمال بنچاو نوت روش بو به یاسال بله از 133 نونه وقت هات تل دربه بو تل هندر بو از نال دربه بوم دربه بو از دربه بوم لمالی بوم برازیا من هات مهشیار کر گو مامو رابط devrim çe bu logo mugo oğlum lo devrim çe be bemet çene ve gerek hani hacı hebben da çava devrim çe bu bemet devrim ne be tabi mi fam kir az rabum televizyon vekir mi di vat şey bu ye o yaka na mugo em behevre behapsi daman و ازو Mehmet Ece Kurt em qoşe lihje daman وازو كيك قربتين ورحمتي ودات ايضا demek دريج هم لقوشك مان از rahmetli Vedat Aydın ji birrez bir tinim drastici Vedat Aydın nayj birakerin Vedat Aydın Kurtperver bu velat Parizek Kurt bu drastici o juxavun dizanın hapse damet şehir hat sereme u hem hamud dizanın belki tişte cuda verin beli işkence o tadı hevu o yani dici insaniyeti çi hevu ev lisserme cerbandın lisser kurda cerbandın brasici taybetmendiya hepsa Diyarbakır hevu taybetmendiya hepsa Diyarbakır'ı siyaseta Kurd levede bu em bejin ne bejin düşmün evi visa kabul kiri bu digo azel vera vi siyasete Kurd vera befatsinin bexanetinin o vana tenebikin bele ev hesabı vi negirt hesabı düşmün negirt davi da em serkettin davi da Kurd kazanç derkettin em çend tiştan alimin em alimin çava berfa ya insan çava berfa dedi çava serkevi em vi zindanım ya alimin او پاشه‌جی براستیجی ما گوتن آخوا ما داخواز آخوا لحبس زندان دیاربکر ما دا دجمر ما دا قبول کرن جبوی ما گلک پیویست بو ما دخواست به مالبات آخوا لمحکمه دا لهر دوری ما زمان خوام به کردی قصه بکن ما گلک بر خدا او ویاجی ما دا قبول کرن براستیجی یعنی نا دجمن نهاد بیجه دگو ازی وانا ورا بخانقینن بفتسینن بلا سیاست کرد بمره او ایدی سری رانکن اما ملوید علمی هر تشوید علمی چاوا برخواددن چاوا تشتا قازانشتی کی چاوا خواد دی کرد دجمر رخت چاوا خواد دی قبول کرن براستیجی ام سر کفتن که کجان او افرمو 1982 ابو 5 حب کردی روجهلاتا کردستانی هاتم بامه 5 حب بون پیشمرگه پدک ایرانی بون نا سه روجه دا جمره گو از برسپرسیاری خوشی بوم ازو شاهین بوزدا او که بقزل تپه بو گوتن ناو سه روجه دا gerek ev istiklal maaşı be'alimin. Nav se roja da ne alimin ser ne keftin o nav heft roja da ev insana istiklal marşı alimin. Yani zulm zoriya Diyarbakır'ı naye ev kirin. Tınkari diniz zaman. Gelek tişt hatın gotin, gelek purtik hatın nivişandın, gelek belavok hatın bela kirin, gelek çirok gotin. Ama kes nikare diyar zulm zoriya Diyarbakır'ı bine zaman nikare beje ve Türk'a dibejin Diyarbakır zindanı anlatılmaz yaşanılır. Yani bırakıcı vermo. Yani em bibin sala ku darda hat em bin 1908 hatta em bibin berfadana em bibin 5 yıloni. Bele. Devlet Türk ve zulmek bi serê girtiya anî
ام ببین در و مالبات انگرتیا ام لهندرجی گرتی لیلور تشتک درکت ortaya وقتا ام ببین کرد یکیتیا خود پیک بینن کانن لهمبری zulme derket ev te birawe ew roja em bibin derxwedana em bibin dengê îlonê ji çel qewşa wexta dengê bimre îşkence evê rûmeta me îşkence têk bibe sloganan dihat avêtin dunyayekî din rewşekî din derket ortê حیثیتی و دمه چیه یعنی وقتا هم ببین کرد یکیتیا خو پیک بینن کانن لدجی ظلمه درکبن لی وقتا یکیتیا خو پیک بینن او جیانا کو بمه دا جیاندن جیانا کولتی مبهبر دیم ببین چه بسری به آنین جیانا کی ممرواتیه بود گوات تبحثا ناموسا کرد امی آنکا به حواله دن و مسئله بتایدن او پروژات بو یعنی دولتا ترکی زانه بو که ببین گرتین زندانا دیاربکر پیشنگتیا تفگرا کردکن و باور بکه وی دمیجی سران سر کردستان باندورا تفگرا کرد هبو یعنی دولتا ترکی زانی بو که ببین اف قادرویانا اف پیشنگانا لور تیک بچه لور شکست بخون اوی بسر که ور پلان بکن لی بخوابن دوی پروژه خود بسر نکتن نکاری بون از آنکه هرم جم اوی جم که قطبتین وقتا رحیمه خوان بیبی ایستر بچاوه که قطبتین تکانه فکر و رامان خو حسی خوی وی دمیج مربیجه که از بری هر تستی چارتل مدیا بلاوی درفت ادامه از پر سپاس کنیم براجی گاوا باسا که گاوا از حوالی خوی حبسه جد بینم حبسه زندان دیاربکر از هسری متن قرقام تجید وین کار خبر حوالی منی حبسه دیاربکر ایکو تسلیم نبون ایکو اسپونجیتی نکرد yani teslim ek nebun itirafçı nebun ispiyoncu nekerim. Bu men geç patsalın ona. Bu men azwan kubvirim bu men patsalın. Az awajwan hastim. Bira biyaz almen o hapsa Diyarbakır az gava 12 Eylül'e hat zani. Ra 12 Eylül'e az vedat o mesafe tan güner malanın mesela nivane mebu. Nivane mebu امجی خبر دنم دویز یعنی بتون هر کس دوی اوی دربه مربه کچک وقت تو کس تدبیر کی نسته ازال سر سبز زو در مخص رخ از بازدام دری رکر برمنی چو خیاس گو آبه گو رابه گو فاشیزم ماتی زانی گو قولم چه فاشیزم گو ولا فاشیزم ماتی من تلویزیون من رش سپیه بو مذاکر مگوداری کر مدی کنان اولان خبر داده بیلدری که دستی ویدا دستی او درجه فه یعنی ترسان هبو که اول همبروان سر برخوادان که چه به لبله تشکی وار چه نبود چه نه ازخی اجا اتخوازم تشته مثلا 12 حبسه دیاربکر دیرانش اول ایلول دیرانشی اتخوازم و بس روی بکم اورو ایواره زمرات دحال هوالا گوتن گو ولا ام جهز که هر کسی رانا میشن ام سوی دیلنش دست بکن برخوادانه گو ام دست بکن اتابی کیف آمایش گوات سر سوی بو بجار گیده تقیان از قدش بیدانا که مویدات رحمتی گو ویر راب سر ملی من گو بقیره از رابون سر ملی مد پنجره دا قیریا و گازی کرم گو بس ادی بس ام هر رو دمرن جار كده بمرش تبي تشتري قوشي ده بوكي خطبه امسير دادا ابو شفيق جلبان ابو كيت شفيق جلبان ابو موار غازيت كر فلان احمد القارشي شيرك خوان محمد عيسى عشق مثلا او بيركا يكي العراق كومونست بارسي بامه ابو تشو محكمه او شي قواج محكمه هات جو يابو ناول من جو دوله مو ما گو هر دوره مونش گو سس خاين ولا اصلا برا söylemedi. ما هو خبر دادا جار ki yüz başı tabi askere katındır. Belki bu set hab komando falan katındır.
قد غازي ينتجيا ناكر غازي مثلا قوسر مسيسي حبها غازي وناكر ديرك جو ودا جو قال ودا جو اغلم بس بشويز بس بلا باش خمسة ودا زير جو دوغريدر جو عثماني باراتولغيزي güçlü جو هتلر güçlü جو مسولوني güçlü جو دنيا انا الوان لعنات الدنيا او دنيا لعنات الواجب ولا يوز باشي او هيك سكني ما جو المخم هيك سكني اول بيبونجي او عسكر رجو هذا الدركن در ولا دركن شون او ديران ساوي قد بيرانا كما اول اذا حبسه دياربكر ويا 12 ايلول özellikle zindana Diyarbakır بگوشتن و بنویساندن نه yani پر زیاده روکیجی جاردن ده اوات چله ده اتفازم ایوان ببیر بینم وان قهرمان و ببیر بینم نجمتین در قوش آمده ده ناف ده دریه بود دری که دمر دری خست جانا بمر خبر ده جان دری خست بمر خبر ده گو تزانی گو yüzbaşı gazi مکری گوتی امراتی اهمیت بگذن گو مجیر گوتی تمام yüzbaşı تودکاری می بکشن هندکاری می بکشن فقط شده او زاروکی و ببیزن باب میشکن جاجیب و خلق کشت او بوه شرم بکن یعنی بوه شرم بکن او زاروکی مجی او ببیزن باب مجبور دعوتی مر او بمن گرور yani او بمن او yani gurur avan tamam روادري براجي يبرن كشتن وكشتن او شاغي او شك رمزي ويش هذا قريا جو ما نجمتين ابي جو برن جو عملي خدي در نكتن جو ولا او يكشتن او براجي يكشتن يعني وانا تستيد او سنه مدى او كريه جيد قرتيه او ايش بيران اكل استواره پر ما 10 سال حبسه دياربكر رازان نزل 10 سال رازان هر طريق işkence zulüm ما چه بدهز yani درهای مرواتیه چه هبی انسانیتیه چه هبی مدید لبلی مدید لبلی تجار پشمانه evet desime da heki ev kin و nefret ama daha mezun bu yani heki de kin و nefret ne başı لبلي ايه حبسه دياربكر رازي وكين ونفرتها ويتنبه ممكن يعني جارنا من نوع نتوار وهذا تقول كرو نوع بخط بمره بتقول نوع ولا حاجه تتسال بشي زاني كده قبل او دركتو هاتمش متقول تسرسو زخوي تديسا تسال جي متقول اريز تسرسال بشي يعني وانا اذا حبسه دياربكر zulüm و işkence و zulüm her insan dışı her teşkil ama teşkil danme hangi teşkil danme yani en az ما direnişe عاول da ما فهم kir ما بيكتي باتفاق ما kir yani لذا زور هاتنا مجبور ما بهبر حركات كر وبهبر تقيا أو اتفاق حتى كر اتفاق أخوات شيء ناكر وتحبس دياربكر بالشرف كر خلاص هذا اما حتى سبي بدا جامع وابكن حتى اتفاق كردات شيء نبي حتى كرد هردو نقرن كرد خلاص نبي اذا ابنتي اوي دعم وي حسي دعم حبسه دياربكر يعني تشتي باشي دعم وي حسي دعم ام ما قهرمان ديتن لور ما انسان ناسكرن وما ديتن انسان شوا دمرن ربوت شد دمرن لا او وقت حجاب شوا ربوت شد دمرن ما وياه يعني حتى فكر جرك ام دحب ما يتبع اليونيفرسيتي ما بخواندا ما اقوى او ناد دي متحسب ديالبكر من سون خوار مجوز درك من دربا انسان زمرا خبر بده جي اتجر بونرا الهبنا شوف الور هر ترلي ظلم ما تكرن هر ترلي اشكال و خبر او هر تسمع تكرن حقارات ما تكرن اذا مسون خاري براجي اثر وسون خام اتجر حتى هيك المخرج هذاك هنا
yani zindana Diyarbakır pırtış idame ere pırtış mestel ama pırtış me zindana Diyarbakır'da müdü hafzarok khoda zindana da ummer da hafzarok memmer bu diyamen kanser bu berde ev mer azanım hevale mene jme pırtır bedel dana jberwi lüzumtun az haberdim az قبل وانا بفكر يسلم او ارقام تجي ده انا كان خبرهم نظام ما يتي بلا من gelek spas ke kutbetin hissi khafir khosh ani zaman gavaden katır Türkçe khoş ko tego ata ko yekitiya ko yekreziya ko lekin ki hapsa Diyarbakır emci diye hali de bu مثلا خبره ده باشي ما بنيت ام ابسك ام azad bu azadi yaptı. Gelek Asya kutbetin ezanka em megirtiya da peygamber naha emzanın ko em bebin hezame ye hez didan me em bebin malbat ame bi Tekiliya me bi malbat ame hebu malbat mena em bebin pişgiri me mezin bu le medgo belki me pir işkence ditiye medgo belki me pir zulüm ditiye le derket ortaya ko em bibin tiştî em derketin derve me malbatê xwe na gudarî kir me dît ku em bibin malbatê me bêtir êş kişandî anka malbat ji malbata girtiya mamoste baxî li bire em anka mamoste baxî ez dixwazim gudarî bikim kek baxî cenabê te di dema 12 îlonê li ber deriyê hepsê Lüçü daha tez ziyareta em bibin malbata xwe dikir ew girtiyên we li hundir bû tu kanî hinek behsa xwe bikî we çi dikişand çi memele rastî kîjan memelê dibûn hedî medgovekî hûn tên cem me hûn me dibînin hûn diçin wê demê li ber hepsa Diyarbekirê we çi dît ji kerema xwe bi awayekî Kurd gelek mîvan ne û kanib hîs û fikriyata xwe wê demê ji temaşevanê me pêşkêş bikin lê kêfxweş bin fermo kek baxî بله سرکه سلاف جته و میوانه تره و گلکی سپاسی جی چارپل مدیاره ایرو معانی سر به برنامه تایبت چارپل که سیراج چارپل مدیام باز باورم بلکی بشاشتیم تشکیلین گوته به بس بازم بیا ببیجیم 12 ایلونه لباکور کردستان و تواهی ترکیه yani aloziki geleki mezin çekir. Malum beriyave demi çok az serhildan u tevgerin kurda hebun tek çubun. Haya ve dema 12 Eylül'ü. U evji metersiki mezin li ser tevahiya kurda çekir. دوی دمه ده پشتی وی دما هفته براستی جوانین کرد دست به سیاست که کرن و تفگر هر چو مزن و برفره بود های داگر کراج ویا هبو جوی هوایی yani leşkerin yani Türk هيدي حاضرة أخوة ودربية كده ومعلوم بحزار ومسد وحشتيدي أف دربية ظالم ومزن بيكاني بتايبت جيبياش بو شنو جبو تفقرة جوانين كل كيك باخي نيرخاندن سياسي بيتر كرم أخو ويدمي لبر حبسي وتشكشان مثلا فين بيستدي مالبات ما دهاتن حتى بار لبر وي حبسي دبان ام ببين بي تاليه ما قداري كر ام ببين جبوي دو دقه ورن ما ببينن لتعدو اشكنجات ديتن قالك يوان ما بيتر اشكنجه ديتن او حسي خوي ويدا ميج مر بيجي وون راسي كيجان نعمل دات
باش كيك شراج بحزارة سربورية معي يعني براستي أموانا يعني دماغ ببيجن ندم ترامدك ونا وقت ترامدك وأمني كارن بان تشتيد هندوري خود بين الزمان إجا چند سربورية خود ببيجن يك جوان أبو دما دوازده أليوني هات از ما مستبق و بابي من محكوم براي ميجي بزندانا عملي دبو بيشتي بنشعكرنا أخوة و إشكنجايا مزن أزو دايكا أخوة هر حفته بيقومان منابر ندداي و امدهاتن و منابر و حمية جي أزبر كرم يعني تشوق از قرتي هبو باور بكدوية دميدي حتاني إيروجي دبارا من داني قلق شوان يعني ناوي وان قد جبيرا من أجو امدهاتن بردريا حتى معلوم كان كنترول هبون وند هندور دابون وهاي وجي جمتنا اجي ما مستبون يعني بن كنترولا كان حب سيطرة امدهاتن حياة عمدي وبراسيجي دوي دميجي السرقوني يعني ما مستفيبون والديركات شاي مازي از ما مستبون وهر حتى مداري وازدهاتم قن بالتعبئة جن مزن ازدهاتم جن دايكا خواتي جيلي غازنجا امدهاتن ساتونة وجوي دري امدهاتن آمدي يعني ام وك خوديه قرتيها ما هدو نافك يعني مش هدو حجي ويعني بيونديه ماشي هبو ما ام هدو دقريان ما حالي هدو برسي دماغ ام درباسي هندري زنداني دبون زحمة كيشيا هلي مزن لويدري جدري دس بيدكر وحياني وان قلوبي قد جنابي وحميان دهاتن وان قلوبا ازو دايكا خوا يعني دايكا مجي فقيري شعبكيوي خطر ببو واجي بحالك نباش بابي محكوم كتبرين بشوك ويعني وقت حمو ولاتي ما براسي قالك اسنجي دبون وامشي يك جوان ولاتيا دما عندنا كوريدورا يعني هبديتني ام راسلي اسات اوقتا يلدران وجود وبراسي ما ايدن جو بقندي ونازك يعني ما غريب لو را انجي جيد التسيا يعني دماغ ام درباسي كوريدور يدبون جيبو 2 دقيقه ما حتى برنامج شيدكر وحاضريه خودكرن مالا مني حمي مروفين جرتي وان بهندري زنداني دبون وامدهاتن كوريدور درباس دبون جيبو دقه ونيفكي او جيبو حتى بلي نبو يعني ما تقول كي أرجع ما ساغر عن مريه أنا بيجن جوارن لاشي ترمي بمن يانجي ببين وايد حياتي ده يتجاني ده أم دهاتن روجك أزد ذاك أخواتن أم درباس بون دو كوريدور ده بيسا أسات أختايل دمان بدن مال درباس بون وجول كلاكاوي بان لشكركي خواكر جيبوغ ما بترسينه ببيعنو وشقامة بوي لشكرك وأجد ذاك أخوة وان مروفين مي إيجي هاتني هبديتني بالراستي أم حيبت ماي ليس أم درباسي هندري قلوبيهم ميرك يعني مترسيك داتا مسترمال لسنة درمية ما دخواست تسيري بك أم درباسي قلوبيهم معلوم باشي ما قلوبي يعني جي هبديتني بو وقرتين مزي معلوم وكي مالا مني يعني وكي كريم باز وكي نظام شدهات بده يعني البيس كده خصم وسائل مش ذاك اخر قلت له داي يعني زمان ما قدغيه نبي تب زمان ما خبر بدي وبلا كفر خبر نبي يعني ازي خبر بدم بالرخصه تبع الكلاوي هناك نبو دماغ از امهاتن قلوبي والبيس كده خصم داي كامني فقيري ودان قلت لاو كيمنو دما قول لاو كيمنو از وداي كام بهبر مال بنجه داري خسن وبراي منجي يعني بوا حالك نباش برب آلي زندان يدبر وبحالي خوي وي حالي خوي فقيري دوي قوريدوري ام بحالك بريشان دركتن حوشا زنداني وجوي دري هاتن دري مرديني ومقريب غازنجي خو حياه مرديني بهبر يعني سربوري كي من جي دهان سال
ام ببون وکی نوبتدار زندان آمده بالتباهیه وان مروفی گرتی وان زندانی ده gelek spas kek bakı gelek sabe gelek spas mala tava be از سرکشی جوار دخوازم و دوباره سپاسی رو کنم و دوباره سلام بورش حمید بسرد gelek sabe mala tava kek bakı بمین خیر میوان من نوعن وانا جی بدم ناصرین و ام برنامه خو بردوام بکن رضا عبدالرحمن الجمعيه كيك عبد الرحمن تبخيراتي ناو خير دا بس باسيت كده عليدن رزدار باشا اخ دوغان هي اجي دمي زندان ابياتك كماي كيك باشا تجي بخيراتي سلام سرچوان کیکو گلک كيك جانو آمدي ميوان مي بدايا پشتي دمكي دريز ما كيك جانو جي دي كيك جانو تبخيراتي باتنا تام كيف خوشبون ناوخير دابن صابن سپاس اجي سپاس مجبوه سركفتن دخواست مجبو برنامه رو صابي مالاتا از كيك عبد الرحمن دست بكم كيك عبد الرحمن ويدمي جناب تجي زندان آمد ما و دكان فكرو راماني حيث خوي ويدمي بيجي يا تشب سري وهات وقتا دونزي لوني هات ام ببن وتشحيسكر او بحزاران ام ببن خورتين كردال سر بيابون و مروف راسي جي بيجي لسرا سري كردستاني حاکمیتا شورشگرا حاکمیتا ام ببین تفگرا کرد هبو سیاست ام ببین دستوان دبو ترکیه ام ببین چپ ترک به 100,000 کس دادن مشاندن جار کی ده ام ببین یک فیتی کی خس و 12 ایلونی هات وکو او به 100,000 انسان تنه بو گاواده که قطبتین تشتكي بير بالكشكو بو وقتا كنان اوران بلافوكا دونزي لوني دخان دستوي دحزيا بلكي ام ببين واجي باورنت كروان دغو ام ببين الهندري ما سرلدانك شيبه الهندري ما برخدانك شيبه الهندري ما هلوس دينن لي مخابن ام ببين او تفجرين كو بحزارة انسانا دمشاندن دوي اوي ده بيدنگي مان جناب تکاره فکر و رامان خوی بوی ویدمه و بوی حبسا دیار بکری بیجه فرمو کیک عبدالرحمن کیکو سپاسیت کم پیشه چارپل مدنیجی از سرکفتن خوازم و سلاوریج بو همو بشتروان و تماشوانا کیک سیراج از پیشیا 12 ایلونی 6 ماه پیشی از هاتم گرتن ادفندور da bu darbe leşkeri çi bu faşist. Peşi ez hinek dixwazim nek tiştê nebêjim. Dema ke dede ku hat avakirin û jê şûn de Kurda êdî bi baskê xwe xwestin bifirin. Navçe Pêtrika derketin û hatin Kurdistanê tovê netewî avêtin û hemû Kurdistanê de hemû tevgerê din yani heş hebrextinê me hebûn êke ez zanim belkê şaşm jî Tevahiye Kurdistan'ı van tevahat navetin o fukru ramanı netevi parastin o kabataho meşandın. Yani o fukru ramanı netevi o devlet buyine nav Kurdadı hedi şarkta o da hamu Kurdistan'ı bela bu. Lebeli tişte kemenizdan bu. Mejareki derece ev hani bernama ki dinde bir cenab-ı teftiştana bipeyvin yani vakta 12 ایلون هات دبی از زندان دیاربکر بود وقتا 12 ایلون هات چی حس کرد یعنی ویش اشی وی روزه زندان بود حسیت چی بود وقتا 12 ایلون هات اون چی فکری مثلا مدگو اوی ما بدار ده بکن مدگو işte دبی ام لهمبری وان هلوست لیدن مدگو دبی ام هفره ام ببین پلانا چکن ام چاوا برخوا بدن و بپارێزن ما ارتشتانا حسیت اوی دمیستی بود یعنی وقتا 12 ایلون هات چی فکری یعنی تگو
بله سری ما بینن و دبی مرین هم بری وان چی بکه فرمو تک عبدالرحمن كيكو راست از وانا بيجم لي بالي هناك تشتمرم نبيجم مرم نكر معنا 12 لوني در خولي از ما شاشا 1980 تنور دابو ودمي يعني تفقرا هندري حبسي نفر بالكيش بو ما كاربو براحتي جي تفقرا حتى تبدي قوشم كاربو بچونا بحطان لي بالي وطا 12 لوني فايتشي بو askereki hat bir Türkiye go darbe oldu, darbe yaptı. Bundan sonra göreceksiniz, bundan sonra göreceksiniz. Tabii demedi. Yani em matma iman darbe çava çebu ki çekir hemen izan bu. Daviye elbette ki yani vakta ki ev darbe ha çekirin tevdi siyasete kedihundur da bun ligori xwe hinek tiş pejralandın hinek tiş gotin şirove kirin. Mezanı bu ve darba sırf bu ez bu devlet Türk'na yani tevaya Türk'na bejim. Darbe bu Kurdistan içi bu. Mezanı bu ve xeteriya ve vere ve selime gelek tiştabini. Zaten peyder peyji dihundure hapsede hedi ev zulm ve zor yani بساعات بروج روج زيده بو وحاط آسك يجي يدي ويدر إنسان ما بيجي خخوار هناك جي دين بون هناك جي يعني تشتكي إنسان فهم ناكي هاتوا شبا çünkü ev işkence kadar hat kiren az باورد كم إيروبه belki benim dikarı bekşici fakat ev ruhi kurdavariye ويدر أمسر نقاده هشتن ما ناو خده هناك بريار دستندن تودي سياسة ويدر يعني ايه رخصني حمدلله حبسيده ما ناو خده او بريارة تكوشيني او بريارة ملابد صندقية خو بسكنه وبريار مبتواهي دستن بله كلام كير قالك صعب قالك سباس كيك عبد الرحمن نها میوانک بیدن جمال باتا گرتی هاتیه دایکا منی هجا ایرو میوانه منه هم ببین لبر دریه حبسه ویش بوید پر عشقشان پر زحمتی دی از کک سراج اگر تو کک سراج ایزناته هده فرمو از لیبورینا خوش جواب بخوازم چونکه در فتح من نمسایتن گاوه اگر هم بخوازن از کارم درکبم از سپاسار میشم. سپاس عبدالرحمن مالا تاوا الیک آزاده. گلک صابه گلک صابه. حمود رضا. گلک صابه گلک سپاس. نهاد حیث کی پروا لدی وقتی وجی دیه لحتى دياربكر ديامن بهاد جمع وبهاد زيارات أنا قالك جاران بداية أخوة نقدر نقول بتوزيعنا çünkü lütfen sloganı bu dugo işte Türkiye bepeyve tır bepeyve Türkçe konuş çok konuş o ticari tekiliyamını diyamız yani ne bu ya iro daikamı mivare mena o az desu negeve maaşlıkın ve per eşamı kışan diye daikamı Fatma Aslan Bakan dayı tübkherati dayı استم دسته بچاوایی استعب قالك انا قربات بچاوایی ولا تم دسته ماش دکم القصيد دما وباش به ناو دای تلبر حبسه تش دیش قالك باز بويدن جيتا تقانين كي بحثا بر حبسه بك چب سري وهات وچدي ما انا قربا ما تسندي ما هرت اللي حتى حتى دان يا رب تسندي ما كرت تركي ما سكرب ما عندما زندر درد خصم دقونين ممتنة أمتون رجال
خاناك لورا هبوان دسو لورا رودنشتن دها بيرشي ما دكتور تقوز برا رونن كده رونن أمي جاد بتشون هين ويدا أمرو دنشتن دوراجي يا أمجانا تشون مال هبون ردنا ندقرتن ندر إيرشي وعن دكتورن مجبور جدا قوطان يعني ما ظلم وظالم يا لبرزين دانا ديار بكريتي ما هينو يجبيرا من نتشو إلا وقتا بابي تهاجمتا بريجي نابا توي نتفر باش بو ندخل يعني سوار بكته إيجار هات مالي دريا ولا كو زاروكا نكا ندهشتن الو كرمان جا خود بن خودي لزماني خود بن خودي هات دراري هات ورزاتي قحري مرنما تبيتر دورا ما تظلم وظالميات دي رحمتي بو لبيتر الدرب باوا ورندها قهر لا وكمر وبري مال ندري وعم الدربانو أوجي المرحر حرب قحرات تمر جار وقتات تدي نجمي وسرهات وشوتان تنعار براخد أمهات مقوتان كبو أصحاب أختاي هبو هيدا ميدا مقوتان تنقوه وزاري وناخوض بدنا مهاتن ما قو ما زاروكي خنتي ما جار دقوتان ما زاروكي ما ريما نضا روكي رابونا ريما قو قتش ما فيرقا قو ما قو ور أما شكي بكن حياني سيران تبقى قولور ما أمتان قولور ديجي أول ما قو برق قال ما بيبي على زاروكي ما تسحالي دانا الورا مرابو فيرقا بياجنا خطر خصنا قوهن على ويدا ما مشا خكر وتتان قلش ديان تفابو وزينو خوا أحمد تركبو وحمدية بركة فرحان تركبو وخاتوني لا خليل جامع أري ما رابو بركة ما مشكر دنگتا هات برین دنگتا برین دنگتا دنگ تبرین دنگ خوبه دنگ باشه ببین چیز یعنی نری یک جانا تبي بكذا حسياتك ورا افجي باشاكي جيانا يا متخواست دايك عم ببي بشتي از محمد اجا بدم بيواندن چونكي محمد اجاجي يعني بدمي عم بهفرت قوشكي دبو شوين عطنا ما عم ببين زيارتي وغراندنا ما جيانا ما لور تشتي بسري ما دهات یک جوی او شاهد وی بو وای دیسا گریدان وی دای تو گوتنه ته دن هی تو بوجه فرمو دای تو کانه به پیبه اره ایجاب امگیان نزدیک قول اردیه ومدي بوليس أو عسكرة بغاجة وتحكرن جناحي قرمانجي
ترخصنا وأو بوجناحات ماجي قفر عبي جوان دا دورة سعد دعوية جار داميدا بيراكنا قاطن قرتن هناك بريندات ونهناك كانت حولت كنم دوراب وامرابيان ما كنم مدي لوراسي مالا كبو مدي جنكت زدو كريه بوزابيتي نابوان أكو ولا منويرم أبوكوش راهو مكري قد حكي لهم أزمرهم ولا نفخوات ولا باش بوان إذا أمهات مالي أمهات ويران شعري الدفير رود شو مديتل ومحكومة تقور شيء قور الحركة مال بات طيبرا ورا تقور شيء أمرابون هاتنا مال بات دنگی تا باش نفهم کرن ولی دنگی تا فهم نکن دنگی تا خرابه أري أم هاتن باش دای ولی دنگی تا نای بیست أم رابون مشين كم لقى مثلنا لو كي خد هاتم تا هاتم أم هات كان بوليس هات رابو ولا دنگی تا خرابه دای هم ببرن دنگی تا پر خرابه باش دای سیم دستی تا دنگی تا پر خرابه دما قد يا بابا أري قديا ولا دنجتان فهم ناكن دنجتان خراب دنايته لا أنت دنجتان بس يا بتيجي أري بس دنجتان نايف فهم كرن تمام باش تيم دستي أنا باخد شنو دانار زقورتي كدار يا شهيدار دلت يوان سباز بكم صاحب تیم دستی تدای سریم سرچاوی مدای اره زیان هبه هم چاوا بکن که محبت تگداری کرد و بسالان ام ده هبره لهندرمان حیثه کی چاوایی ام ببین جوی دمه وی دمه و تکارب بکرو رامان خواه جبوی وی دمه بیجه ام تگداری بکن که محمد اجه جناب ترا و چارپر مدیارا و خبرکار و مهوان ورا سلاف کم و سپاسی آخوا پیشکش کم اکسترا یعنی هزاران کس کت حبس دیار بکری و ایش و جان و خطری و لیدان و اشکنجه دیتر اجو جوان یکم نجوان زیده ما نجوان کیمن بس مثلا حبس دیار بکری دا حسیاتی و رامان و فکر و او تشتكي شخصية بس يا ما يا جوات كيبو ما بالسياسات بكومالتي بملتي خرا ما تخص ام تشتكي ام بندستي وان تركامبون وتركي كولونياليست فاشيست ام كنا بندست ام تسليم هنجرتن بس مسألة نتوي مسألة رخصتني مسألة جواكي تشتك ديها أسخازم
مثلا شخصی نیمه پیشیه چونکه وکا همیان ما işkence dید ام تسلیم بود demek ki em girtin ew ki masiyê me bû bes çawan em bin destê wan da teslîm bûn ma wesa jî berxwe da û em serketin em yani berrih bi fikir em teslîmê wan nebûn em tenê fîzîkî em teslîmê wan bûbûn em dest ew ji me zexmtir bûn ew me hêztir bûn ew me organizetir bûn ber wî ez dixwazim behsa heta Diyarbekirê ji bo milletê me çi anî çi neanî çi kêmasiyê me hebûn çi zêdetiyê me hebûn yani me çi kir yan jî me hepsa Diyarbekirê de ew çima hate serê me tu zanî wexta ez hatme girtin neh me pêşiya darbeyê ez hatme girtin yani ez sala 1980 meha yekê hatme girtin dema ez hatme girtin piş min 12 îlon çêbû neh me paş we vê neh mehê da rastî em ne evê dabûn hepsa Diyarbekirê wa pêş nûleyê dabûn fetîpê dabûn em îstiqamê dabûn bes cardê siyasî Kurdan û hereketê Kurdan komelê Kurdan hemî endamê wan tê dabûn hingê me dizanî ku ew pêşe roja Tirkiyeyê ew çalakiyê têne çêkirin û ew esker ew polîs ew istixbarat heme karê xwe dikin ji ber ku wextê ez hatime girtin istixbarata Tirkiye şaxê Wanê Abdurrahman Polat digote min yani tu dê biçî hepsê bes tu 10 sal paşê de derkevî çünkü em ê we tiştekî we bîne serê we hûnê êdî hepsan da nederkeve yani ez piş 12 îlonê bû paşê me ev fam kir me got yani ew şefê istixbaratê çima wiha gote min niha mirov fam ked kenan ewren jê digot got me ev karê 12 îlonê me 2 sal pêşiyan he daye dest pê kirin me xwîn ev kiriye me hêzê xwe çêkiye bû vê desthilatdariya vê darbeyê êca hepsa Diyarbekirê da mirov dikare bêje rewşenbîrê me ronekbîrê me û yê siyasetmarê me yani kêmasiyê me pir e ji ber çi yani herkesî belki kitabek nivîsiye derheqê hepsa Diyarbekirê da û ev kiriye bes kêmasiya wan nivîsanan ew e ku rêxistinî yan jî îdeolojik nivîsiye yani ew nebûye nav netevî nebûye bû netev tiştekî herkes bû rêxistina xwe danandiya pêşiya xwe nivîsiye rihiya netevî heye bes rêxistiniye îdeolojik e ez mêze dikim welatê weka Wîyetnamê wekê تو آنکا بسکن کرا وقت آنکا بسکن از به مالبات انگرتیایی از وانا بده پیواندن امی بده بردوام بکن باشه ها مالبات انگرتیا نیوان اکمه هیه رزدار هیجا روزا خان تبخیراتی برنامه me Karê gelo wê demê ber hepsa Diyarbekirê ve Türkşan hûn dihatin ziyareta me hûn dihatin ziyareta malbata xwe çi serê we hat wê demê we çi dî çi tehdidî we çi îşkence dî tu karibî hissê xwe yî wê demê ji me re bibêje em ê kêfxweş bî fermo Roza Xan
بله سلاو اورز که سراج سلاو اورز جبو همو میباریم بشتار و سلاو اورز جبو همو تماشاوان چارپل مدیا و هر وها سپاسی جبو به برنامه جبو بیانی نوک ایرو که سراج ملدیات گهدار کرس بچکی هستدار بوم از شخو هر از ود بینم از واده بم جبر کو ایشما یکی و جامما یکی و دردمه یکو از میوان جی گهدار کر و از حشته زارو بوم لی از پشت حشته مزم بوم و از بوی افکتا بوی جانا بوی دیجواریا که جون تایا لشکری او روجا رش که بسر ترکی و بسر کردستان و خلق کردستان دانی از دوی جانه ده مزم بوم در حشته حتی نوتو یک حشته حتی حشته و چاره جوکوا و بحث کر و به جنتا چه آنی دور نوت یک فایلی مچول دست به کر دوی دمه دمه چدید هات بحث کرن از برای من ده حبسه ده بو و دیامن جی منا همو دایکان جبین جسبه دست به کر جبو حاضریا سردانا حبسه دیار بکر همو مالبات به هفدور دوی استرسه دوی جانه بدیا پر دگریان از خوازم سرپیهاتی اک خواه بیجم انکتودک جارکی امو دیامن و خوشکامنی بچوک و پسمام من و آپی من همچون سرلیدان حبسا دیار بکر ایجا کری آپی من سقط بو جه نگاکی خواه جبو که کاره برده بمشه دوی ابو هر دو دسته خواه بالانس بگیره که کاره بمشه ایجا مندزانن که يعني اكون هالما قدار دكن ويك بالبر حبسه ديار بكر مالبات حبسيه بون دزانن كمرات چند دريار در باستبو د چند دورار در باستبو و چه ظلم زورداري دهات سرما و روجگشي و كلكل اگر ما هاويني لبر دريه حبسه يجي افرا بنا و روجي كاب استرس كاب ديامن اپي من كاچي بويه پانتوره کی مزل لفاكره بو و قايشا خوجش بيرا كربو جهم كنه مروته هم گريه مروته قایشه خوش بیرا کرد و جام دوره دبون جن لالیه کی و مر لالیه کی ایجا به دسته کی به پانتوره خود گرد نکاری بو بمشن دسته خو برد دا پانتور دکت ایجا وان کساناجی ایجا هم کنه وان دهات روشالا و هم جی گریه وان دهات يعني او كانوا گریه دیامن هی جید بیرام دیه و هم لحاله دگریه يعني دگریه و هم جی بو روشات دیده يعني وان لشكرة ضحف دانه لو كي سقط وي يعني نقالي كاريها بو ونجي افهم كرن اويا يك دبيرامد ماي يا دديا ام لبر حبسه بالصدام دوي جرمد ودوي سرمد ام دمان هيجي دبيرامد يا فازم لبرا فچكي و هستا خبار بكم مالدريا دداش بوكو امهرن ببورن دست شوكي ایجا دیامن يعني دايكا جزاروكي خوش دگو هرن لدريا خن مشلم دكرن كل دريا خن بوكو دست شوكاوان بكار بينن ایجا وقتی کو دری دكرن بگلكا جفالي كاري دكرن ايشو ما يجب شكلكاش دری دگرتن دگو نبخير ديستا ایجا وجه غم دگو شما واي دور كما بير والله حتى جوان هات آلیکاری کرن حتى جوان هات دریا خو بکرن لید برمر ندیاشتن نه مالوان تردکره نه دریا وان تردکره نه هسته وان تردکره کو دریا خوش مر بکن جوان خودیه گرتیار بکن کو کاربن احتیاجی فن روزانه فيك بين جبر کو يعني او حاضريات او قكاس لبر حبسيجي تنابو يعني شبا مزانن روشا ولا تيما تشاوي وتايبات جي لبر حبسين يعني اويات بيرامد مايه از فازم لفر سباسيا وان مالباتا بكم ياكو دريا خوش مر بنكرن واكو دريا خو بنكرن جي از فازم جوان بيجم ام وفهم دكن يعني وش هذا مغازن دكتور لانها از غازن انا كم اوياك برانين من يادن اموك مالبات يعني دوازده ايلونه او ظلم زورداري افتر مداني دي شخص قرتي عند ام همو مالبات جهاتن قرتن روحي ما هات قرتن روحي ما جي جيانا ماني سوسيولوجيك جيانا ماني سوسيولوجيك قرتي عن ام جهاتن كيك سراج وهبالين دنجي اكل فرانا از بريزو حرمت
از شوا پار بدکم ام جی بواره گرتی بون وقت مالبات از خازم و بجم شوا دیاتش بحث کرد که کسیراج ام جی گرتی بون ما او جانا هروج دکشاند وقتی که ام دهاتن و ام زاروک بون 6-7 سالی مجدیا خور ترجمانی دکر من بردیا بدریان هفته کسا ما دکت هنه بیجو قوتم ناسلسن یعنی کل من تشاوایه ما دکتر کنه دکر دماغ دیا من برای من ددید نزانی بقولت نخوش بيراد ذكرنا الناس السندهات بيراوي ونجي أغلم دهات بيراوي تقول لا يمه وديش القضية از دخوازم تشكيدين جي بيجي مش بوكو ام دوان 10 سالان يا جوان حتى حشتين نقطيك ودورجي ديسا او مثلا كشتنين فاهمة شو تشيبو يعني 10-15 سالة او جانا كما كشانت ديليمات جي قرتيه يعني من بخوا وك بحزارين وكي من بمليون وكي من او جان كتي هستيه من از هينجي دشاهيه دخمدين دبم از اجبركو ام ندچو دعوتها ما دستي خو حنا نذكر ما خو ندخملان جبركو براي ما تحبسه دبون ولا ما تحبسه دبون ابي ما تحبسه دبون بابي مال تشولابون محكومه ما هبون ما ام راهي نجيان بوجي او يعني جبلي قرتيها جفاك جهات قرتن هم سوسيولوجيك وهم بسيكولوجيك يعني ما ظلمك قلق دجوار شان بهافره تشكيلي برتوكان كو قرتيان لسر حبسة ديار بكر نبي صاندية هناك بكردي هناك جيب تركي هما بيجي همون بام هنا تنجبوكو از وجاني يعني بهواكي وكو مهر بكم كو اري بويه اري امجيان اري هيا لي از كماسيه كتبينم كو هفيدارم از جي انجي اي وك من ياجي خديه مالباتان جي برسبكتيفا وان سوديتنا وان جهستن وان وامكاربن بنفسينن ما تشديت وما تشجيا وان سالين كو ام البرحب صاد ديار بكر وقتكم ما قرتيه خديت بينينوك كما ليواني تشراند ديت او شكلواني سبي منا برفه كو رح وخوين تنبو جزء المو إشكنجاكو لوردي تكون وش بلي حقارت أتفضل ربياتي تقريبا نهاية جانا جديد معلومات عملية للسياسات إذا وقت أمروف ترجيح دك معلومات أمروف واجي أم بينه هين وهين أم بين نمالا ما خوي منها بين كي وإذا بوقت هون ندربون يا ما نتيجة بتشن دعوتها يا ما نتيجة بين أم بكنن يا ما نتيجة أم تشتي خوش لخوكن تشتي تقول ولا براي ولا هندرك هون نكان نفتشتابكن جلك جراش مثلا المعلومات عملت بيباندن خوي منها بي أمجي سبستان أكحزناكن شما هون حزناك دعاتن در حبسة ديار بكر لبر حبسة ديار بكر وقتا أم نور دمان أم يجانا حبحيش عشان دمان وأم شرما بقفلين وأم دهات المتنة ديت مدلوت هاي ما تجمع تي أم تين أم نابينن يعني معلومات منا فرقشتان دن راسي يعني بين أول سپاس روزا خان جبوي أو هسي جبوي أو وتنتي بواقع صعبة أجي سباسيا وهمية دكيم وكتكارين شارف المديا وقالك سلافو ريز جبو همو بشتاران وأستيم دستي همو دايك ودي وبافين وخشكو براين وكسين مغدور إيكو أف روجا راش إشكان وهنجي كسيرا ويسروانايا سلافو ريزين جبو همية روجا خوش قالك صعب روجا تيجي خوش نها ام معلوماتن ام بدن ام بهذرنه دیوان می نوشی هاتن ام بدن رزدار اورهان قایا هاتیه رزدار بایرام بوزیل آنکا تبیمه نحتانی آنکا ام بدن جیانا ام بدن حبسا دیار بکر و معلومات وان تشکیب سری وان هاتیم ام پیدی أمي ديسا دبي دشي داوي أوي بتيجن لي دبي أم بperspektif تيجن دوزي يلوني وقتها هات
tevgera Kurd duê demê de em bidên lewaz bû û tevgera Kurd bi hawayekî ew reaksiyonekî hemberî wê darbeyê nîşan neda. Em bibên bandora darbeya 12 îlûnê bi nîşanê xwe niha bipeyvin. Ez bi Rêzdar Paşa Afdoğan pê bikim. Kek Paşa wexta 12 îlûnê em zanin ku yek sedema hatina 12 îlûnê wan bi xwe didîtin ku tevgera Kurd li seran serê Kurdistanê hakimî siyasetê ye. Yek sedema sereke ya hatina 12 îlûnê wek projakî bû. Îro jî wexta mirov li siyaseta Tirkiyê mêze dike. 35 salberê magzagonek amade û di wê magzagonê de hîn û hîn em bibên mesela Tirka Kurd û Kurdistanê wek xetekî sor e heye û ew 8 salberê magzagona ku di xala Tirka Kurd û Kurdistanê çi nivisandî îro jî derbas dibe ew xalê wan. Cenabê te kare çi bêje em bibên koy hatina 12 îlûnê û ji bo perspektîfa dewleta Tirkiye proja wan dikan di vî warî de fikr û ramanê xwe bêje em ê têxweş bin. Baş e, gerek spas. Berê her tiştan spasiya xwe ji bo xebatkarê çarperê tînim. Ez wan pîroz dikim ji bo van bernameyê netewî. Ji bo yekê sizî ev îro 12 îlûnê ye, çil salekî derba leşkeran Tirkiye Kurdistanê de hat kirin. Li berê ev derbe ji bo çi hat kirin? Berê her tiştî gorê fikrê min, dîtinê min ne berê wek Tirkiye. Kurdistanê gerek mesela Kurdînî pêş de çûbû, xebatê Kurdînî pêş de çûbû, ev çûndina vê xebatî rastî zî rejima Tirkan yek aciz kirbûn. Ez yek numûnek bêjim, em bêjî ki ew numûne sazan 1978 da cephekê nava rêxistinê Kurdan da ava bû. Wekî demê Rêya Azadî em bêjî, Qûq bêjî, Dede Qede bêjî bi navê wanê Kowarî ez dixwazim qise bikim. Ev cephe çêkirina van tiştana rastî zî Tirkan gelek aciz kiribûn. Her wî wek xwe dîtinê xwenî rêxistinî ava kiribû. Ev rêxistin min yek jê zî gerçi mesela yek jê zî PKK ye. Ew wê demê zî çêkirin, ev rêxistin gerek hevalê rewşenbîrê Kurd netewî rêxistinê Kurdan gelek însanan kuştin. Îcar ev ser neket, dawiyê nekir ki Tirkan ev cephe nava rêxistinê Kurdan da ava dibû, ev cephe pêş da çû, xebatê Kurdî roj roj pêş da çû, wê demê zî rabûn rastî zî hevalê zî bask. Ya wî evren û hevalê xwe cuntayê hanî. İcar ev rojekî ev cunta saz bû çêbû dî ez xwe Diyarbekir Amedî me, Licî me, em wê demê Licê da bû. Licê da me xebatê xwe didomîne. Ji bo vê kesê beriye her tiştî yani zindanê zulm û teadakê îşkencekê de hatin kirin pirtin demê vê cuntê kî çebjê bila bêjî. Sedemê vê tiştî bes ji bo doza gelê Kurd e. Doza gelê Kurd pêş da çûn, roj rojê xurt dibûn, roj rojê alîkariyê wan bevraş çêdibûn. Ji bo vê kesê zî vana pêşevê tiştî bûye awayê dan girtin. Piştê vîya çi bû? Piştê vîya ji bo ke zindana Diyarbekir cehennem xane ev bo çi bû gelek însanê me li wê derê şehîd ketin.
وەک نەژەتی قەیا یەک یڵماز دەمر دوێ دەمیان بەهەورە عینی ئەم محکەمەی تەواوی بەهەورا بوو وەک هەنی هەڤالێ دنان ئەوێکێ بەریاوی بە فەرحەت و ئەشرەف و ئەوێ دنان وانازی بەریاوان حەبسێ کوشتنەوان هاتە ئاماکردن ji bo wêjî ev tişt çi bû kî hefsa Diyarbekir derket û derkete berê xwe carkê zînê nekeve zîndanê destê duşmin berê xwe da çiya. Çiya da kî hebû dîsa evêke rêxistinê wê şerê çekdarî didan PKK hebû. Rastî xwe xurt û murt nebû. Evêke tevayî ev kadroyê siyasiyê derbê PKK yani Kûqê bêje, Dedeqedê bêje, Rizgariyê bêje, Kawayê bêje, Riya Azadî bêje, pirê vane tevayî hemû çûn çiya xwîndan ji bo vê çekdarî vê PKK û îca ev PKK serû mezin bû hata heta yani ew jî dîsa wek doz gel Kurdayekê gelek mezin û ew esengayî heta ev rozî çareser nebûye. Ew qa rêxistinene, ew qa rewşenbîrene, ronekbîrene, nivîskarene ka ez hemû dinivîsînim. Heta ana nikarin ka pêşiya vê tiştî ew ê çawan bidin sekinandin. Çawan yekîtiya dijî yekîtiya netewî çawan tê avakirin, çawayê xelkê re vê xizmetê bike heta neketine û daxwaziya min eviya ye xebatê wê ew e ez gelek pîroz dikim. Kek Sîrajettin hûn û xebatkarê Çarperê ez bawerim ji vir pêvezî wek karê millî û netewî çi xebatê we çêbû em xwe piştgiriya we bikin, em ê alîkariya we bikin, em tevayî em ê bi we re bin. Heta hûn wek netewî wek millî û nik bavêjin. Gelek spas, gelek sağ be, gelek spas kek paşa. Mala tava be, gelek spas boya gotiye peyveş. Hoş baş serseriim sertavim. Şafazeki öyle kerem. Na yani fikru ramanê xwe got gelek spas mala tava. Niha me ew ê gudarî minî din jî tevî me bû gelek savê kek paşa mala tava. Di mîvanê minî rêzdar yani yek cê kek bû bê eserê yê din jî kek nûrî bû ew dîsa wenda bû. Niha em ji kek bayram dest pê bikin. Kek bayram me we pir da sekinandin lê îro taybetmendiyekî vê bernameyê yê yani me xwest em bibin di 40 saliyê de em gazî hemû aliyên Kurda bikin yani ferq nake kî wê demê wê hepsa Diyarbekirê de mane û kî wê hepsa Diyarbekirê de zulm û îşkence dîtine xwestiye em bên ew jî tevî me be em bibin ji dawa em bibin Kûqê bigire rizgarî ala rizgarî PKK bigire hemû tevderên me gazî wan kir me got bira ew jî werin tevî me bin ji bo wê yekê me tu ferqiyekî nexist lewra Çarpel Medya em bibin dezgehekî neteweyî ye û 12 îlonê em bibin jiyana me Kurda de gelek tiş guheran me dayîkê xwe gudarî kir me xwişkê xwe gudarî kir me em bibin kesek deriyê hepsê ma me wan gudarî kir êşa me pir mezin e lê yekcarna ev êşa ku me kişan cenabê te jî em bibin nizanim wê demê pêvajoya heta 5 îlonê me pevredî di sisî ocağê de me berxwedanek nebû em rastî êrişek hatin lê di wê êrişê de ew felsefa 5 îlonê me li hemberî wê êrişa sisiyê ocağê bi awayekî xurttir derxist herî 12 îlonê wexta hat herkes bi tena serê xwe bû hêzên dixwestin bi hev re yekîtiyê bikin dikirin lê 12 îlonê wexta hat siyasetekî dewleta Tirkiyê li wê hepsê hebû
her me perçe dikir û bi wê perçekirinê jî bi şiklekî din îdare dikirin. Datin xewişa digot xewişa we baş e, diçûn xewişa din digot xewişa we baş e. Lê li aliyê din hêdî otorîta xwe li hepsê em bibên bi cî anîn û em bi hev re jiyan çi hat serê me. Gelo fikr û ramanê te çi kek Bayram duî warî de tu kare bi fikr û ramanê xwe ji mer bêje em ê kêfxweş bû. Fermo kek Bayram. Spas kim kekê Sirac beriya her tiştî ji bo vê programê rastî jî programekî hêjayê te tiştekê di cî da got te got ji bo beşdariya vê programê em firqî naxin nava beşdaran ji ber ku 12 îlonê derbekaran jî firqî nedixistin nava me. Ji bo vê yekê helwesta we muqabilê helwesta derbekarê 12 îlonê pir di cî da ye û tiştekî rast e. Bernama beryayê jî min qismek temaşe kir. Rastî jî 40 saliya 12 îlonê da bernamekî wisa gelek mühîm e, gelek hêja ye. Ji ber ku qenata min û rastiya siyasetê jî ev e ji bîrnekirin beriya her tiştê tê eger mariv ji bîrnekê dikare bibe millet, eger mariv ji bîrnekê mariv karê dibe kesayet, eger mariv ji bîrnekê mariv dikare bibe rêxistin û hêz. Hafıza beriya her tiştî tê hafıza hîmê her tiştî ye, hîmê mirovatiyê ye, hîmê milletbûnê ye, hîmê kesayetiyê ye. 12 îlonê bi qenata min di hafıza milletê Kurd da yek ji qonaqê girîngtirîn, mezintirîn û wandedortirîn e. Yani mariv dikarê bêje ku qasê tevgera Şêx Saîd, qasê tevgera em bêjin agiriyê û piştê wî bandora wî li ser hereketa Kurd bû. Belkî ji wan zêdetir bû. Ji ber ku bandorê 12 îlonê ev 40 sal e hîn jî berdewam e, hîn jî aliyê siyasî ve aliyê psikolojik ve aliyê çandî ve em di jiyana xwe da rûbirû dibin. Bi qenata min ecar zî beriya ku bêm ser hevsa Diyarbekir 12 îlonê ez ser nêrîna dîrokê dixwazim çend tişt bêjim. Millet bi karesetan, millet bi belayên qonaqên girîng dibin millet. Ew nasnama mariv dikemilînin, ew nasnama milletan dikemilînin, digihîşînin, wan pêş da dixin. Îro eger em behsa weta behsa milletê Kurd dikin, eger em tevgera Şêx Saîd jê derxin, tevgera em bêjin Nehrî jê derxin, tevgera Berzaniyan jê derxin, wê gavê milletêk namîne, li wir qalkek dibîne, tiştekê vala vikî vala dibîne. Ji bo wê yekê divê ev tecrübeyê me, em bêjin serpêhatiyê me, qonaqê tarîha me, her car, her fırsatî da em vegerin, nû ve wan binirxînin, em wan şirobe bikin, em ji wan dersan derxin, ji ber ku em bi wan hene, em milletiya me, xebata me îro, hebûna me, hêviya me, bi wan boçînan heye, saya wan boçûnan, saya wan tecrüban û saya wan em bêjin gîtan û serpêhatiyan heye. Ji bo wê yekê 12 îlonê em her fırsatê da divê bi bîr bînin, her fırsatê da êş û elemê wî bi bîr bînin û her wextê her fırsatê da em berxwedana milletê Kurd ya li hember faşîstên derbekaran jî em bi bîr bînin, em wî bikar bin tiştê nû lê zêdekin. Car zî ez bi Kurdî eviya bêjim, muhtemelen hevalan jî beriya min gotin. Darbe 12 îlonê kimyaya tevgera Kurd la leyîst, yani dinamîkê wî ra leyîst, tabiata wî ra leyîst û guhard. Çi bû mesele hereketa Kurd beriya 12 îlonê li ser xetekê neteweyî, li ser xetekê aştiyane û li ser xetekê meşruiyetê dimeşiyan. Ev tiştekî pir mühim bûn. Yani meşruiyet siyasetê da ji her tiştî ji çek û para û artêşê û dewletbûnê jî mühimtir e. Hereketa Kurd jî vê meşruiyeta xwe hem ji helwesta xwe ya siyasî hem jî rêbazê xwe yên aşîtiyane sendin. Em dizanin ku dagirker pir ji meşruiyetê titirsin, meşruiyeta hêzên tekoşer, hêzên siyasî titirsin. Ji ber ku dest û piyê wan li hember meşruiyeta hereketan zayıf e. Ew mesela
حرکت چکدار حرکت کو مشروعیت وان کیم به راحتی دکارم چن سروان دکارن زیادتر راحتر پشکری خلقی بسینه جبو بچن سر حرکت به بیاوی یا جی قادا ناف دولتی دا زیادتر دست وان راحت جبو کو حرکت چکدار بپلغینن اما حرکت آشتیانه و حرکت لسر اساس مشروعیت المشینن دولت جوان ترسه و قناعت من یک جه سبب دربات وانزه ایلون او بون تشتی که دنجی تابی دوی ام هرتن بیجم یعنی او دی بوکو ام دیروکا خواه جار سر پی خواه وی نوو آباب کن جار دی گوتنه که دیروکزان هیا دی بیجه کو بریا هون شخورا دا هاتویک آباب کن دی هون بوریا خواه نوو آباب کن یعنی قصدوان بوریایی که نو آباب کننه بوریایی که هیا سر پیای وی دینن راست وی آنالیز بکن راست شروفه بکن و درسی که حوزه جه درخن خسته من اوه بریا دوازه ایلونه حرکتا کرد گرسهی بون بقناعتا من او جانا بیجن گوتنه لنین هی بیجن دو اقتدار یعنی دولاتک دا عینی وقت دا دو اقتدار هی بریا دوازه ایلونه کردستان دو اقتدار هبون دو سروری هبون یک جه دولت بون یک جه حرکت کرد بون حرکت کرد دستانان دا بیجن کولانان دا محلان دا دایره دولت دا ناوک جیان دا دستمدار بون یعنی وان مثلا صافیت کرن وان ری خلق نیشان دادن وان دست داوتن پروبلم خلقی یعنی عدالت بید پروبلم دنام حرکت کرد صافیت کرن و انجام آویجیش خود دیار بون سندیقان دا کوملان دا وقت نه شهردار دیاربکر شهرداری آغریه لباتمان کرد حرکت کرد هم لگال بون هم مشروع بون هم نتوی بون و هم دیکتلوی بون در مروب کار براحتی یک صدا ما حاطنا و دربا 12 ایلون تفگر کرد بو دولت ترکیه ایدی دنری ببین گند بازار سرانسر کردستان حاکمیت ترکیه بده دربا خوا ام ببین خسکو پروژه درباسی جیانه بکه و وقتا مروف جا آنکا دا صورت و دمی دکشینه مروف دبینه کو دولتا ترکی خودی پروژه بو و ای روژی او پروژه وان لسر نگاهیه yani mirov kare tiştekî werbêje kek bayram. Beşik, tuhazım tişte jî tamam kun. Yani em Kurd ev demeke ku wata mesela Kurd nirxînin em bi qenaata min car caran alî wî nav dewletî piştgot kin. Qesa min ew e beriya heştî wata behsa hereketa Kurd kin em aynî wextê de behsa şerê sar dikin. em aynı wextê de behsa welateke Tirkiye endamê NATO difikirin. Em zanin ku wê gavê hareketên neteweyî, hareketên azîdîxwaz ne tenê aliyê hêzên dagirkeran ve her wiha aliyê müttefikê wan werî ve xeter dihatin dîtin. Yani eger meriv Zelalî bêje NATO û Amerîkayê netixwestin Tirkiye bê îstikrar bibe, hareketa Kurd pêş te here li wir dewleta Tirk zayîf bibe. Ji bo wê ew proje aliyekê wî tabî esasa rast bi destê dewleta Tirk lê rastiya xwe da bi piştgiriya NATOyê, piştgiriya Amerîkayê cî dîbû û tê bîra wê gavê berpirsê Amerîkayê digotin zarokê me karê xwe xilaf kirin li Tirkiye yani darbe kirin hatin serê. Ya carek proje ew bûn. Em bêjin mesela îrtîcayê dahatin behs kirin me dît ku mesela îrtîcayê armanj nine ji ber ku generalan bi destê xwe îrtîcayê zêdetir xurttir kirin li Tirkiye. Destê xwe îmam xetîban vekirin, bi destê xwe wextê wan paredan wan û destê xwe bi alîk ve kepeya îro zemîna akê kirin. Em ê ew bikin. Ez anka vegerim aliyê Rêzdar Cano Amedî. Wek Cano te me kek bayram gudarî kir. Cenab kare em bibin fikr û ramanê xwe ji bo îlonê boy xana Diyarbekirê pêşî me bike. Fermo kek Cano em te gudarî dikin. Slavore ji bo hemû hevalan re û ji bo godaran re. Spas dikim ji bo Çarpel Medya derfeta di rov çil saliya
12 İlon'e da en azından ne fahme ve gele xura o dirokera par bikin. Jibovi beriya de peki az xwazim hemû şehidên Kurdistanê bi taybetî jî yên 5 nolê bi bir tînim 5 na xulber tê koşîn û kedawan tewînim. Di demê herî xirab da o demê herî zor da van ezîzan rê nîşandan û ronî kirin. Divê merwan pêşî bîne ziman. Dostu evalê neja yani bi rastî 40 sal derbas biye ser salvegera 12 îlonê da em hemû gelê ji me 18 salê 19 salê 20 salê bûn. Îro temenê me giştiye 6 yaşî ser wî re. Ve em neynikê bigirin xwe pêşî ev 40 sale ev nexweşiyên me ev lawazbûn û têçûna me sebebî çi bûn? Yani hissiyatê me hemiya yekin. Bi rastî hevalan beriya êm godan bi hezaran bi dê hezara însanên ew hissiyatê me bi 40 sale em wan hissiyatê xwetînin ziman. Xemgînî û êş û birînê me kurin. Em çiqa dixurîrin êşa me zêde dibe. Em bavekî din vegerin ser xwe. Di vî 40 salî da tevgera netewî rêxistinê me bi nav û deng bi girsayî her rêxistinekî bi rastî jî xwedî rol û ewkekî modelekî mezin bûyîn. Çima em hatin vê van rojan? Çima me bi 12 îlonê ra bi devleta dagirker ra hesabekî nedît. Me hesab dibiya bisekinin. Viya min 12 îlonê di dîroka tevgera netewî da ya Bakurê Kurdistanê da destpêka şikestin û lawazbûnê ye. Destpêka derzandin û hilweşandinê ye. Divê em xebûl bikin çavkanî û destpêkirina çîrok û nexweşiyên me îroyîn ji vir destpê dike. Înca divê beriya wê ez dixwazim wê kronolojî çünkü ez 1908 dan ma sisiya da serê edarê ez hatim girtin beriya 12 îlonê 20 sal di zindanê de ma. Hevala li wir siyasetmedar Nûsiye belê em hemû siyasetmedar û ew lê ez jî yek girtiyên 12 îlonê me û xuya ye bi qedem û bi sal dirêjbûnê di nav hemû hevaladan ezim. Burada bawer nakim wek rexne nabêjim na wek îronî dikim. Na tu em zanin ku cenabê te jî em bê demekî dirêj ew bû yani em bê herî yani we ya siyasetmedar û girtiye herî pardon. Sala 1908 da ma Gulanê da li bir noliyê wê çay di nav qol ordiyê da ewka hefsa leşkera bû me li wir digirtin. Li wê derê ji doza PKK sê heval xwe taliye bûbûn. Şûna wan da yek xwestin Aliyê Rêk birevînin ketû şûnê lê dewlet pê hesiya operasyonekî vekirin wê çayê hemû hefsê yani wê çay PKK dedexide Riyazadî Rizgarî Ala Rizgarî Kawa Tîko Edevyol Partî Demokrat Kurdistan xû hemû rêxistin li wê de hebûn. Bi yek rengî bi yek dengî bi rastî hevalan gotin em van hevala nadin hûn ê bibin îşkence êriş kirin bi gaz bombayê kimya ewkê û bi göz yaşartıcı digotin e çave me de şewt andin bu wan gazan êrişî me kirin me yekem li wê derê bi dijmin re em rûbirû bûn. Pera de rojiya birçîbûnê dest pê kir pênc ew ku demek şû da gotin em we dibin 5 nolê go hefsekî mezin biye em we dibin wêrê em hemû xewşên wê derê ê îstixamê ê bir nolû îkî nolûyê çiqa heval hebûn dozên girtî siyasî hemû birin 5 nolê. 5 nolê xwedêgiravê ciyekî baş e sînema salonê heye kütüphane heye ciyê şanoyê heye ew li wê derê herkes
خود پرورده بکه لی زندانا یکم و آراساکن لور دست بکر چه هم دری دا کتن اندر او دریل پی هف دریگه حسن یک چه ببو او دنگه زنجیره و رسکرنا لشکرین داگر کر مدی یه تزه مفهم کرد که ام به زندانا راساکن را روبرو دبن بله اموی چه herkes لو کوشان او بون حتی دوزه ایلونه دوی دمه دا دستلاتاری دسته گرتیان دا bu براستی herkes her reaksiyon koğuşa xuda به حواله خورا به هوگری خورا دم کنترولا کوشان دسته شورشگران دا bu پیشی دوزه ایلونه که bu به زانه امده یک کوشه دا bun bir suçara da ez ve çahı ve ki berfse komre bum seres berabum çum kantine mede leşker koridora da buna avrevan hatına gördün Mehmet Mutlu bu yeki Konyalı müzera Jefferson Goçiye korati go darbe çebiye bir Türkiye mugo başa darbe çebiye mevdu binin am minan gertematın vay haval ser radyo kombine pilşit bu rasti me daviş koşa keleka xume pil jwangir me radyo hokir ev denge kenan evren o bildiri abi me veça hokir haşte yekada dest belki ez şuma duxazım bana ve kronoloji bejim tana geleki pırtuk nivîsatın gotun İşte her ikbar Xuda ne her kine ez xwazim parî wêneyekî derxortê duê demê da ev partî û rêxistinên duê demê da li pênc nolê man hemû gora girsaya xwe gora hêz û qeweta xwe hem şirîkê berxwedanê bûn şirîkê têkçûnê bûn divê biya em li carekî din li hemberî dîrokê dubare bikin Haştevye ki da devlete erişkir. Hani ki koğuşan birin hıcran, hani ki koğuş belav kirin, tevli hev kirin ve deme da seran Türkiye digotan karıştır barıştır. Hela olan Aliye Türkan faşist u şoreşkaran tevliye kirin. Evke boy Kürdistan elamede ev derfete vantına bu faşiste van buradan yani İnce Kurdal nav heve kirin. Koğuşen deste reaksiyona da bu ve çay koğuş navbarı kamatın. Dest bu kural u kaydan, bu disipline, bu vay devlet sermeda. Seri de sekneki ve kevki, keyfaram goya berfudanek meşru. İnsan goravi evkir. De devlet derfete wan ebu ji derva ew hewldanên hêvî dikirin ki li hemberî wan rabe ew millet berxwedan nîşan bide çaxa ev tir çê nebû Dindir daşî daha zêde Cano te bidome divir de kêmatiya tevgera gelo tune bû ku em bên wexta 12 îlonê hat em bibên çij alî em bibên tevgera Kurd çij alî em bibên hêzên demokrasiya Tirkiye tu kes li hemberî vê darbê helbest dananî dûr de kêmasiya em bibên tevgera Kurd û hêzên demokrasiyê jî tune gelo em bibên gava te kek bayram çerçevakî derxist olê an proja NATO bû işte gozarokê me bi ser ket em bibên ev tişta ew bû lê em bibên ew fikr û em bibên projeyên dewletên emperyalîst ya wê demê be binav dikir ya jî em bibên projeyên dewleta Tirkiye bû lê di her evê de em bibên li her gundî li her bajarî li her cihê tevgera Kurd hakîmî siyasetê bû em bibên ew problemên gel çareser dikir tê bîra min wexta em xort bûn em diçûn komel me dişand gunda em diçûn gunda me em bibên problemê eşîra me çareser dikir adres ji ediliya bêtir em bibên adres em bûn dihatin komela me û di komela me de me ew konfliktê wan çareser dikir hakimiyet ya me bû lê em bibên ew hakimiyeta seranserê Kurdistanê di şevekî de 12 îlonê hat
دوردکی ماسیا تفگرا کردی تو نبود کلو چما تفگرا کرد کتوی حالی چما برخوانه دا که از دوردا بدرامه جعرده حتی عزمان رئیسنین کرد و رئیسنین ترک شبکت دوی دمیدان همو گناهکار و suçdar دوی بیام قبول بکنیم لگورا هزا خو لگورا قوتا خو برخودانه کی مشروع یا شهودانه کی اگر بکرنا دناش سالی دا اوه ایرو انجام جدا بنا yani ez dukazım tişkidin beçim tevgera kurd yani se beşevi yani ez benim servet ez benim ez tem vederi yani mesela 650 hatta 750 dema zarukutiye o dema zrandana parti yani ana teviya beje ez hem aliye siyasi hem anka به مسئله بنرخینن یعنی ام ببین تیبه پیوه از بگر مالی کک اورهان قایا دوی دمه ده اوجی یک بلا برا بنه یک سیراج yani navaroka hafta ne gördün ha ni vücudum ne az tamam ki ame bipeyvin keko yani eğer tüpür duhazit be devam bekir le دوی ام فکرین جدا بینن همبری هم آلیین سیاسی چه bayram ام ببین نیرخاندن اکر جناب ایتر نیرخاندن اکر که کرهانه بکه که کوبه نیرخاندن اکر بکه دوی ام سنتز اکتابا بکن یعنی ام ببین وقت امجی کنه ام ببین ام نکانن yani fırsata pırsı giringe. Ez duhazım duya. Mesela ev proje çima em teyçun. Sebebi üçüme. Ev ya bisalane mij rexsina xu ji serkirdatin reveberiyen rexsina xu şi pırsiye mij rexsinenden heval edin şi pırsiye. Gelo ji bo çi beriya doze ilone belli bu ki ev darbe be. Tu haziri tu amedekari çe ne bu. Çima deriye Suriye ve bun همون reaksiyonun Kürt parti grubu berewanda cami çima reaksiyonun Kürt bun perçe bun du perçe se perçe jur çima riya Şam'ı Avrupa ve bu ev ya gelo proje bu yoksa şey te ne geçtin hamsariya me bu me via nedit melgoravi peşile ne getirdi ve bana ben evkirim Jiboçe yani F gere bersiva übe daim. Jaliki dinda şid ve enviya zanıdın. Dve demeda ev kadrolme despekirin temenen wan 25 sali bu. Hem o üniversiteden dokandın. Gora wan şerten ve roje dve mervusa şi ya başlı bine imkanu zanebunu te geçti wan bun ev parti grubun breva birin. Le demeda hemu parti grubun girsayı. Dinav hemiyan da problem derketin. Problem bir şeveye ki ideolojik peşi hatı girin. Ve katandın çebun ve ki ideolojik hatı nişanda. Kadroyun ne lehevkiri, yaşı behev ne baver, disseri da yani ne karun ve riski huki rabın evbikin. Mesela döve demeda hemu dizanın Ege hatta mezrandın. O da ege jali dede kadar hukuku riya azadi var. Leheneki grubu mesela taybeti şifekeke beriya devlete eriş nişanda god ki o da ege lehembere hatiye da mezrandın. Bernama o da ege programı tuzu keşi de arşivanda heye. Herkes kare lebinere. O da ege bir dağfazın tır gelik makul khos ki Regaha hevkariye jibodoza netevi breva leç ve demeden ne bina hukuku yaş kadroyun hukuku ne edede kadar ne riya azadi ne amadevun behevra kar bekin kinge emketin zindana kinge bud zulmera rubun jiber huwa emhatin cemhed me behevra le ev çet sale me dawiya vinani me sale careki eğer ev girsaya de zindanından derbas bu. Ev girsaya wan reaksinan lehembere dozde ilone helvesek bigirta ve tevgerek ki
meşru karbu gelek tişta çevike. Le 40 sala bedengi o her diçe em jixu xuyne hında dikin. Yani via tişte ezdibecime ne yapazım ya bir hevala ya bir reaksiyonu ya bir hevala via va kemasiye. Kemasiye me ehemmiye habun. Em hicret salibun militan kadroyun bini je ortaokul lise bir hatta üniversite bun. Yani ortalama ve temel olan hicret salibun. De errebeber şey 25 salibun. Yani şaşı mümkün emerve bükelle divan sali davida me ev şaşiye xud domandın. Problem divirdaye. Ha eğer dorbe az xwazim şey mesela ev ihanet kirne ve şehit bune mesela nabewan şey em mümkün. Mesela kronoloji min pare kiriye. Yani kijan çalaki ki nesaya باشه که جان nabewan şey bugün mi دوره اره te بخوینه یعنی این yani sohbet ama em bername berdawame bisek berejî wexta min got em bibên em vê pêvajoya em bibên 12 îlonê çelsaliya wî em bibên mirov nizane em bibên sibe 5 saliya wî bibe ji me kes saxe mirînê gelek ew hene em ê binirxînin bi gelek aliyê wî siyasî em ê binirxînin anka azerim cem Rêzdar Orhan Kaya kek Orhan boy 12 îlonê û cenabê te jî di hepsa Diyarbekirê de ma te jî işkence dît gelek tiş bi serê te jî hat tu kanî wê pêvajoyê binirxînî û fikir û ramanê xwe ji temaşevanê me bêjî belê kek Siraj beriya her tiştê serkeftin bo bername we û serkeftin bo çarpel medya serkeftin ew biraderên ku daxilê bername we bûne. Lazim e 12 Eylûnê em du merhelê de fikir bikin. Yek beriya 12 Eylûnê, du 12 piştre 12 Eylûnê û jiyana zindanê de. Rastî beriya 12 Eylûnê pêşveçonekî bêhempa bû. Ne tenê em bêjin dedekadeyekî, ne tenê riya azadiya PSK, ne tenê kûk ya jî PDK, ne tenê kawa, yani ne tenê rizgarî, bi her avê pêşveçonkî mezin habû. Yani tebhan piştê 1774 wekî efûkî bi tevayî derket, ew zindanê girtiye zindanê 12 Adarê wextê derketin derve bixore wekê tavîkî û tayrok bi nav gel ketin û gel berwan ve çûn û bi rastî jî xortê xwanda ê pêşî yani zêde meylekî dana duwan ew biraderê ku ji hepsê derketin. Fakat bi rastî jî bê rêxistin bû daha zêde yani destpêkê de di çerçevê xwendevana de bû. Ber bi 12 Eylûnê ve êdî hêdiyê ew rêxistin jî fehm kirin tenê di çerçevê xorta de çerçevê xwendevana de ev îş wê ser nekeve hêdî rêxistinê xwe neyînî yani îlegal werketê xwe ava kirin û dest pê kirin qenatê xwe eskerî çê dikirin çimku zanibûn wê şerekî wisa li dijî wan peyda bibe û ev jî erê hinekî di bername wan de bi tevayî riya aşîtî wekî bername ji xwe re kirbûn hedef fakat mesele ême her du rêjî me digo eger ihtimalekî biçûk be jî geleke em red nekin riya aşîtî bas bi giranî riya eskerî bû. Ez wekî nimunekî bêjim rojê 12 Eylûlê ez bi xol Diyarbekir bûm. Li wê terzîkî hebû terzîkî nas hebû meclê eskerî pêda çêkirin. Wextê em ji wê vegeriyan jî
هنکی آخلمت چه به یعنی هنکی مبسکنین کنترل بکن بیجن افدیل چیه تبیجی والله من مکتب سمینر تیاترو کی حاضر کریا اواجی بو طلبایا yani براستیان حاضریه دبون fakat yani dijmin jî haziriye vatişta debû yani em karim bêjin duî merhelê de dijmin mecalê neda ku rêxistinê Kurda örgütê Kurda hereketê Kurda tam bo vî tiştê xwe amade bikin ew yek a duwa birastî li Tirkiye û li her derê dunyayê yê wextê derbekî eskerî çêbe ew welatê tenê yani îdarê yek welatê tenê biryarê vî tiştê nade yani ê 12 Eylûlê jî hikûmetê Tirkiye ya jî dewletê Tirkiye bi xwe biryarê vî tiştê nede çimku Amerîka wekî hinek biraderê dî jî gotin NATO jî li dû wî îşê bû NATO çima li dû wî îşê bû çimku İran yani her çixas sîstemekî ne şoreşgerî bû jî û ne demokrat bû jî bas qel'ekî Amerîka têk çûbû li Îranê beriya wî mesela Amerîka li Afganistanê şerekî bêhempe dide dijê hêzên Sovyetîk û yê ku bi navê Sovyetîk hereket dikirin ê li wê jî mesela Amiral Cabral derbekî eskerî kiribû û îdare xistibû bin destê xwe ew îdare jî wekî yani wekî hêzên Sovyetîk fikir dikirin ewa emperyalîzm yani sîstemê emperyalî wê de jî têk çûbûn di rojhilata naverast jî cîkî herî giring bû Tirkiye bo wan endamê NATOyê bû belkî quwetê di doya jî sêyem bû di nava NATOyê de wekî hin biraderê dî jî gotin bi rastî hereketek şoreşgerî yani ne tenê di nava ewkê nava Kurda de bû nava Tirka de milê Tirkiye jî hereket kiya bû hereketê karkira bû yani ê memûra hebû ê mamosta hebûn yani burcî weziyê biçûk bi rastî jî îdî roj bi roj pêş veçûn evane tevî hem dewletê Amerîka NATO hem jî dewletê Tirkiye bi awekî wisa kirin ku yani înqilabek eskerî çêkirin û bi ser ketin yani têkçûnê Kurda çî bû bêhazir bûn hereketkî zêde di wextekî kin de pêş çû fakat ne hereketkî sedased birêxistin û bi bername bû باشه gelek spas kek Orhan mala te ava bi te fikr û ramanê xwe gava kek nûrî hebû lê wenda bû ez vegerim aliyê kek bûbê me îro te pir sekinan wele tu sekinî kek bûbê em zanin ku em bibên cenabê te di derheqê hepsa Diyarbekirê pirtûkekî nivisandiye em bibên me pirtûka te jî derbasî dest min bû min xwend kek bayram jî nivisandiye gelek kes em bibên di derheqê hepsa Diyarbekirê de pirtûka nivisandine wê pêvajoya ku tê de bûne jiyane jê dersa derxistine fikr û ramanê xwe gotine cenabê te kanê ji bo 12 îlonê û ji bo hepsa Diyarbekirê çi bêje kek bûbê fermo em te gudarî dikin باشه gelek spas li bo rez bo şerpan medê û hemî temaşevanên hêja ku me gudarî dikin keko ez dixwazim îro bi awakî cuda li ser zîndana Diyarbekir û darba 12 rawestin ji ber ku hatina yani dirêj nakim ji ber hatina 12 Eylûlê armanc û hedef ew bû ku belê bêaramî çêkirin bi wê bêaramiyê rêxistinên berîniha biraderekî got kek Siraj ez bawerim te jî behs kir yani dem hatibû ku êdî problemên Kurda li Qereqolê Tirka çareser nedibû hemî problemên Kurda û karker û gundiya û şer û pevçûn û dihatin komelên me yani hemû komela qestem ne ve li wir hat dihatin çareserkirin ev jî dida zanîn ku hêdî deselatiya Tirkiye an dagirkeran têk dare ev metirsiya gelek mezî xistibû dilê wan û ji lewra jî tevlihevî çêkirin ku vê tevgera Kurdan ya geş û xurt têk bibin armanc û hedef
هر چی قاسی دبل جبو ترکیه بوجبو ترکا بوجی لأساس بکاتنا دونزه ایلون سدم جابو دو دوی هاتنا دونزه ایلون de çıkarın همه کادرین کو کانی بو دستن yani kadro diyeceğim. Ancak devin kadrine faham lakin او کادرین پیشکشین رخصین کردا سروگ ریبر همو پرانی آوان شبرک به حاضری بون یک در به چه بون کسی که بحث ندکر گو هر کسی دیگو دنگ پوتین لشکراتین ل بیر نبرن همو رخصین قسم نه و کوی دربه چه بیل گور آوی چه حاضری چی چه نبود گلک جی هاتین گرتن دیزیندان دیاربکر'de اساس Armanc ev bu kuvan kadran bakın Türkiye baş hunguştuk düzenli zindanı ev bu ku me bakın Türkiye baş da ku em bekarın derjudo zahwa millet xeberdin şu bu Türkiye xortur u bu Türkune karu xavat yapık şu berbeji zulm muzarat bikirin ev bu ku ev meji kurdavari ev ruhiyeta Kürt şu ruhiyeta medaxe u ikhwat texşuni از تم دبیجم من گوتیه نهایی دبیجم هر چی قاسی ما برخوردان دا ما گلک تشتیوان قبول نکر برخوردان هم بسر کتن لی تو راستیا و بیجه موان داکر موان داکر هیچ نباید وان دبونی دنم کس به پاس نکر که ما چی وان داکر آرمان جوان ابو زمانه مش ما بسیم ترک کردی لحبسیت قدر خبو بله لأم دركتن ما تشكل مشتركين فقط كلين فقط أب شركتنا داغر كلام بوكو إيدي كيف خوشين يعني أم نبيجي بسرنكت بسركت نها بالا خبني كي بايرام يجي بره وقشتك يعني ما قال لك باكي قداش زيادة المال كيف أم كردن زمانك ما هي أم ملتك أم نتواكل أجل أو ظلم داغر كلام ما ذكر ام بزمان خود نبیشن کیش ما باور بکن دماغو دوست نه قسم اروپیان بیشن یا تا پارتین آلیکاریا آنش کرده حزکیم بیشن دماغ برهم مکتب ترکی دخوینه او نابی جواب برهم کرد وقت برهم ترکی حزکیم لو ما جی ام نکانن درد خود دماغ ما درد خود بزمان خود اروپیا و خلقی داناس کردن aha امیوه شغیب سر کردن لانها هیچ شرکتی نداره ایلونی بردوام دیگه ام نداره فرق کردن چما ام دوی فرق نکرد ها ترکیه کردی اف دافاز داگر کرد ترکیه بود به من دا قبول کرد به مجیه مد بجی کردن چما فرق نکرد تو کرد زمانی که تو برهمه خواه چما کردی نانگشینه من از این مثال که بدم من گله جارا گوتی لیز دوزا لیبونی دهون که قحلی من من گاردیان سال 1906 1904 سویت چاپ کرد شبونه که از بکارم نه تیبینیم همه ترکی بود شبونه از بکارم کردیا و چاپ 6 سال خبرت کلی سر کردی لیم کردی چاپ کرد نه ابر هم بو یونانی سورانی چاپ بود ترکی چاپ بود به عربی وا چاپ بود شوندن چاپه به انگلیسی فرانسی و آلمانی حاضری دیگه به ورگراندن چی دیگه دبی ماج کردی ورگران دی انگلیسی یعنی او برهم نابو بو به دبی مری نحقی نکه چوا نحقی نکه مزک یک جانا دی پر انسان تشتکی 23 سال بری 23 سال بری مجیانا حبسا دیاربکر به کردی نویساندیه شهاده پیجانا آمده کیکو نه به کردی نویساندی جبو چه از ویاد بیجم نه یک جانا ام هبود ناشوفین یاجی ام هبود تاخیب ناکن یاجی ام یاجی پر زیده پروپاگاندا ناکن جگرتنه کی از درکتم سالکم از دعوا جتیمان Sürekli hamle ziyana Türkiye Ahmet'i az Kürdi nefsandiye. Hayır cana siyaset yani ev gredai şahsu evekiye. Duhazım em ben juya betir. Mesela be bername de yani em ben emeği bepeyvin. Naha em zanın de bence yilone de ne lemberi zulme em derketin meseri hilda.
Li ocağê de dewleta Türk rewanşa xwe ji me kir, êrişî me kir, dûr de em bibên gelek şehîdên me çêbû, em bibên wek Necmettin Büyükaya, em bibên Yılmaz Zemdar, Remziye Aytürk, piştî wî şehîdên me birçîbûnê de mir, kek cano gava di got ez ê wiya bipeyvim. Ez xwazim hinek ew aliyê hepsa Diyarbekirê û ku tiştî serê me hatiye em wiya bipeyvin. Hepsa Diyarbekirê pir tişt bi serê me hat û nîvçema. Yani em bibên çawa nîvçemayî devletê wexta êrişî me kiriye ku dest helwestaniye helwestaniyê ev tiştana em bipeyvin em kanin ji nifşê nûren mîrasê Niha Kekşira yani mera xusek mesela ki diveci dive berge o mesela pek atıp hinek tişta beji. Yani qesta min zindana Diyarbakır'da em serketin naveci min ne goti ya. Yani biz berxodan xal hem beriwan. Le pişti em derket mewan da ker o serketin. Şiberku ahali giring zaman cimetek. Do او kesin ku derketin yani baş malata bab telekli milekli و ve daveci ka Recep Dildar bu kurdini ki jep bu hagal hebe kelam bütün adın ahali giring ewe ku em eşa hanabeji nahad ve zindana Diyarbakır'da gelek isademe xadim bu hatta roje ilu ki goti es xadim bu hagar em job radanına bu meddanı koyarın yani tiştek anın kereme braşı ne got ve emşer bütün bejin demek es tu edin ev tiştek hatin sereme u em ne bejin dünya be naçinin mavi çava bizanı bıçağını sereme hadi hema işkence ha bu leksin bu legelo düzanı ki yeki hati xadim kirin jiyana ve hamut tekfi çimana bejin job radanı Mahuzanı ki ev psikoloji çıkması karam ne bejin ne gibi işkastandığını şavutandığını yani em doğa ne kanın dersi xo bejin em şerm dikin em fedi dikin le dibet işte em bıkar şer nakin sana çani bir sereme çibi mekere ev ne geçermeyi dağır kerin bıkarı her tişteki bini sereme dibe em bana bejin bana pekmelet xo bikin duble dibe em bıkar bin doza zindana Diyarbakır bir kadar sevili kala bıkır yani bu serihildan و برخوردان باکوی کردستان چه بون حتی رجی رو کسی متشکی نکیه از نابجی مسئولیت مگی شایی نمادم که زندان دیاربکر دروژه بده حق وسی خرابی و اشکال ظلم کریه باشه من نابق قدر نمی‌تویله bu به زندان bu işkence külme hatta kelime çıkmıyor. Mesela ki emni kanun komite idam edildiğinde bu komite ne yapıyor? Gekbu be amewaran yani em be çip dibe em de nokta ki de xale hebbeş derkin ortaya. Anka em de ben hunve de me hamud hundur bun em hamud be ya be salam le hundur ma dibe meri avli tespit ekbeke çip seri me hat devlete çire baziye bkarani mukabili wi dibe em çibikin em wiya kurtasi be peyvin. Navay mivanek mini ve demel hapse may Rezdar Nuri ami azebe gerim kek Nuri ji gudari bikin ami kek Nuri tu bxerati ilwan dabu az amene jiyana hapsa Diyarbakır ve ami tiştedin ji pere bipeyve kek orhan mesela mete dibu tabahsa jiyana hapsa Diyarbakır neke Bide em hinek ew tiştana bêjin alî siyasî em ê di taliyê de em ê fikir û pêşniyarê xwe bêjin em bê divê alî siyasî çi bike mesela te tikane hinekî bi kurtasî behsa ew bike vegerim alî kek cano wî hin tişta go lîsteyê ez ê wana bipeynin fermo kek orhan jiyana zindanê bi rastî jiyanekî zor xirab bû û wekî hinek hevalê dî jî gotin destpêkê de me nizanbû wê çî were serê me yek du yani ê ku em ketibûn hepsê di beriyê ku em kevin hepsê me şera yek û du kir me şera hev û du kir bû yani me ji hev û du insana kuştibû ji hev û du insan birîndar kirbûn û heta rojê 12 Eylûnê jî hinek ji me şera hev û du dikirin yani carekî
bi destpêkê ne mimkûn bû ku yekî nava hepsê de çêbe. Çimku neyartîkî mezin habû beriyê 12 Eylûnê وقتی 12 Eylûnê hat hinekî ji me yani ji tev hereketa, ji tev tevgera, ji tev partiye, ji tev hizba însan ketine hepsê nava hepsê de jî baweriyan ve havdû tune bû heta ku yekîtîkî çêbe. Yekîtî çî wext çêbû? Çî wext yani dibe kêr gîşta hastiyê û me tev fam kir ku ji yekîtî pêve û ji berxwedanê pêve tiştekî me nikare ji wî zulmê xilas bike. Di berxwedanê 5 Eylûnê de ez xwişê 27 bûm. Xwişê 27 de bi kêmasî 6-7 grûban bûn. Kûka bû, Rizgarê hebû, heta Tîko hebû, Kawa hebû, Dedeqede hebû, PKK hebûn. Wî çaxê yek ji mehkemê hat gotin welay ew hinekî li hûcra li 35-36 ketina rojiya mirinê û dixwazin ku piştgiriya wan bikin. Wekî pêşniyaranî. Me rabû ji tev grûba ji Riya Azadî wazanim Hesen Daxtekî li wê bû, Mihemed hebû ji Qûqê, xelkê Qiziltepe bû. Remzî Şanlılar hebû Diyarbekirî bû ji Tîkoyê bû. Yekî ji Kawayê bû. Ez bi navê Dedeqedê me 2 roj, 3 roj, 4 roj kam hereketekî bi tevahî çawa karin organîze bikin û ku em bi ser bikevin. Me rabû pîlan û programê wî çêkir 5 Eylûlê pêşî hatin xewişê me hilbijartin kirin û wextê ji xewişê me derketine çûne tarikatlar almış başını gitmiş demiş. Ben de dedi ki çüş wextê asker bi qerdiyana ve çûna 32 me rabû deriya vekir, derî pencera vekir me got êdî ji nav pêve em ew tiştê ku li me wekî zulm tê em nakin. Me qariya û ji ber ku kêr gîşt bo hestiyê êdî nehewce ew ê berê 12 Eylûlê em fikir jî bikin. Çimku yani lazım bû em jiyana xwe hepsê azad bikin. Herkes ez bawer dikim kek Bayram jî li wê bû, kek Cano li wê bû, kek Sîraç Tûbixwe jî li wê bû, kek Bûbê li wê. Yani nava 30 saniyede ser û binê hepsê tev bû yek. Û tev bi yek deng bakirin, qarînî kirin, qîrînî kirin û slogana avêtin gotin ji Ewropê ve em vî jiyanê qebûl nakin. Yani demek jiyanekî wa lazım bû ji me tev fara û em tev gîştin wî qenaetê ku em bi xwe ya bi serê xwe ya bi hizbek ya bi grûbek ya bi ewkek wê bi ser neketiye hepis tev bi awekî gotin eva zulme dijî zulmê eger fikr û bîr û ray me wekî tev hereketin neyek be jî baz em karin dijî zulmê dijî jiyana xirab em karin hereketekî deynin û em karin bi ser bikevin. Ew bû ewkî û ez bawer dikim jiyana min de ew roj şoreşê herî mezin bû. 2 sal 3 sal zulmekî hatiye kirin û ewa wekî îdare wazanin ku herkes têk çûye fikrê kurdayetî nemaye, fikrê însanetî nemaye, fikrê bîr û bawerî nemaye feqet kadek hatiye, wextek hatiye ku di nava 30 saniyede hepsxana tevî bi yek deng li dijî zulmê barkirine û derketine û serî hildane. Ewa şoreşê herî mühim bû jiyana min de û ez wî rojê hiç ji bîra nakim. Ew jiyan jî jiyana hepsiya tev bû û jiyana hereketê ew hereketê ku di nava hepsê de tevî pêk ve vî jiyanê kirbû. Ne yek tenê bû, ne Dedeqede tenê bû, ne Riya Azadî tenê bû, ne PKK tenê bû, ne Qûqçî, ne Tîkocî û ne Kawa jî. Tevî pêk ve bi hev re kirbûn û ez bi xwe yek ji organîzatorê wî rojê me
باش كيك اوران gelek spas نها anka cenabete mesajek da beri doze ilone gelek dijitiyen me hebu em lemberi hebu li roja ku em bibin devleta dogirker me avet zindane em li dor xu me mêze kir ku em bibin tu di navê name de ferqiyek nak nabêje tu xuxfî nabêje tu pesekeyî nabêje tu kawayî nabêje tu rizgariye, ala rizgariye. Qed ferqiyê nexist orta me, ferqiyê nexist orta me, nexist orta me û çepê Tirka jî wek sîlîndirekî ser me derbas bû û divê merî wê rastiyê bibêje belkî ew aliyê em napeyivin. Yani em bibên Kek Orhan ew werbîra te sed û sî kes xewişa me bû gardiyan heft rojan nan nedan me piştî heft roja mezgalê ban vekir ban tekir go ber pirsyarê xwe go weribir go ez ê anka nan bidim we wî nanî tê wek heft parve bike o yek du çar heta şeşa ji mar û go divê tu vî şeş nanî di nav sed û sî kesî ve bi awayekî ew parve bike شش نانگر تا حد پوشت تلمه میزد که شش نان و اوی شش نان تدو سی کسیره چاوا وره پارده کرد او تشت ام جیان او تشت بسری مهار جوی روژه ام ببین ام درکتن دولت ور ظلمکی لما کرکو داوا ده دایی کامن اوی گو لی نفچما داوی من حد جمن اوی ده بلا جیر گو تبون Türkiye bipeyve Türkiye nizani bu ve geriyaj kahramir. Yani ev hamu jiyana meye em bibin ev. Dibe em bipeyvin em bahtawan bikin ku em bibin nefşiz nuz em bibin kerimat. Tek cano te bahsa em tiştabikra akra khatme etey fermokit. Elevra. Yani birası mevkos ve kronoloji bejim ev insanın dve dema berxudane da çibu çavatın kuştun yani servan şem sekin vanşı birbirinin CRZ qasi hatiye tespit kirin dve demede hafte u du kesi mirov insan ya şoreşker de zindana Diyarbakır'da hatın kuştun bi deste devlet adaylıker biledan bir işkence. یه تبرام سری دا علی ارک و دعوا PKK bu da 81 da da 21 adar 1982 diye da mazlum doğan bir işkence jide seta da güker vaat kuştu. Hicde Gulane 1982 diye da Ferhat Kutay Eşref Amiyuk Bengin Necmi Öner Jibo li dijî siyaseta îtirafçîtiyê biseyikinin rawesinin canê xwe bi benzîn û tîner ber ser laşê xwedan û bagir şewitandin şehîd ketin. Dîsa di 14 Tirmeyê 1982 diyan da Emirinê da Xeyrî Durmuş, Akif Yılmaz, Ali Çiçek û Kemal Pir jiyana xwe ji dest dan. Berya viyaşi em hemû zanin ki em hemû bu şade ve demene devleta Türk kadroya xuye Gladio kontur gerila herî bijarte dibin serokatiya kolordu komutanı Diyarbakır Kemal Yamak da li Diyarbakır konkir. Jiwan işkencekarên herî dijwar Esat Oktay, Ali Osman Aydın, Birol Şen û Yedin dest bi pêvajoya teslim dilgirtinê teslimkirinê yani derve ji bo doza Kurdê pûç bikin dest bi siyasetê kirin. Diyarbakır ji xwe wek laboratuwarekî tespît kiribû. Millî Güvenlik Konseya da wan vê demê ji Çolemergê bigirin Batman, Merdin, Roha, Antep, Elazığ Ali Sehde Jwanê ji hemû ciyan girtiyên Kurd anên li Diyarbakır kom kirin. 5 onlê da. Divê laboratuwarda armanca wan hebû ki ew ê doza Kurd ji bîr bînin. Belê rast e di wan demên gelê xirab da
me eziyet û êşê giran dîn. Hinî tiştan da me paş ve gav ves. Lê me xwe paras. Me doza xwe nefirot. Em teslîmî dijmin nebûn. Di nav da beşekî hinek jê teslîm bûn. Bûn xayîn. Bi devlet ra hev kirin. Gelek keval tê bîra wan Genç Kemalistler Birliği ve çayı dili qowuşa digeriyan. Ji îtirafçiya ava kirbûn. Şahin Dönmez Bigre, Yıldırım Merkit û Xıdır Akbalı, Halef Çarpar, Mehmet Girgin û hinek yên dinê. Vana bi tevadora pêsit kesî ve çayı bûn îtirafçî, bûn xayîn. Evana Genç Kemalistler Birliği wek divê yekîtiya ciwanên Kemalîst fikra Türkiye bûnê, fikriya parastina Türkiye ji wê demê ve dest pê kirin. O di navbera tevgera Kurd û devletê de jî wek çûn wiyalî û hatin wiyalî. Ev îro ev siyaset ji xwe bandora sercivatê jî zêdetir nîşan dide. Nexweşiyê me ji wê demê tên yek jê jî ev e. Çima pirsa Kurdî derneket pêş. Em paş ve çûn me ber xwe nikar bûde. Ben xwe paras. Lê piştî derkevin me nikar bûm hewldanekî bîm bi hev re. Keko rango rast e. Duê demê de hemû rêxistinên Kurd û yê Türk jî hebûn. Diwan berxwedanan da, diwan serhildanan da hemû şirîkê wê berxwedanê ne. Lê di têkçûnan da, di dema gav paş avêtinê de jî hemû mesulê wê ne. Herkes gora girsaya xwe, gora hêza xwe. Duê demê de hemû derbayê PKK xewşekî ya hebûn yan tune bûn. 20 kes, 30 kes ya da 5 kes hinî jê 5-6 kes bûn. Lê bi giranî zindana Diyarbekir bi girsayî destê PKK de bûn. Siyaseta dihat meşandin PKK giraniya xwe dikir. Çi qasî pêşniyarê van grûpê din hebûna jî biryara PKK desthilatdar bû. Ya jî divê li ber çavê girtin. Ev aliyekî. Berxwedana pêncê îlot kekoran got. Bi dengekî, bi ewkekî yani kêr hatibû gîştû hestî. Çaxa kerînî bi xewşa 27 da têbîra min. Ez wê çaxa 25 da ewkê bûm. Kêleka me kek Necmetîne we bûn. Kerînî bi zindanê ket. Te digo xey zindan serûbin bû. 2 saat derbas nebû. Yüzbaşı Abdullah Kahraman ji hücre mesavê demê Mustafa Xaras û Muzaffer Hayata û Celalettin Delibaş ji xwe hatin xewişan. Gotin ki sakin bin bisekinin ev bikin duê demê de yani devlet nizamı çawa kontrol bike. Lê hêdî rojiya birçîbûnê dest pê kir, berxwedanekî mezin dew kir, millet paş ve gavna ve tehdît û ev kaman vala şu siyaseta va de se Ocak da 1984 anda kek sirajigo devlet xwest wan gave paş ve avetiye dîsa vegere demên berê êrişî serme kirin berxwedanek dest pê kir bi rastî berxwedanek mez bû koğuş bervan derişkinandın divar ev kirin nikarın biketine brojan ev de berxwedan devam kir. Diverda Necmettin Büyükkaya şehit ket. Remzi Aytürk şehit ket. Yılmaz Demir şehit ket. Roji Emir'ne de Orhan Keskin, Cemal Aras şehit ketin. Gellik keval sakatman. Yani cümlenin şey en beşleri Roji Emir'ne bun beşas devka düdiyada yani düdiyanda ve evkabun. Dübeşa yekem de ev havalı şehit ketin ve edine sakatman evabun. Hona tamamdır. Duê demê de yek reng cil hani gotin kabul bikin. Operasyonên cila dest pê kirin. Xweş dibirin salona sînemaya bû. Li wê derê tazî dikirin bi zorê ew cilên leşkeran
Kek cano. Rengi wîşî دوێ ئەوێ de em bibên mego dewletê Rwanşa pêncê îlonê di sisiya ocağê de xwest ku ji girtiyên hepsa Diyarbekirê bigire û cenabê te jî gava digo yek ewa wan digo cilên tek tîp divê hûn li xwe kin û girtî lêmberî vê helwesta wan berxwedan gotin em nagirin her kesî girtin em bibên birin ew gava te goya salona sînemaya mestir li wir qoş bi qoş operasyonan çêkirin ku girtî cilên tektîp kirin lê wan bi şiklekî werkir ku em bibên di wir de em bibên şehîd Necmetîn Bûyîqaya em bibên di evê demir lê li wir Kurda tiştekî nîşanda tevî şehîd û tevî hin êşên giran helwestekî nîşandan ku em bibên qezencên pêncê îlonê gotin ku em vana ji dest xwe bernadin êdî em naxwazin vegerin jiyana kuletiyê ya berî pêncê îlonê li hemberî dewletê helwest danîn sekinîn niha ev bi tena serê xwe bi xwe tecrübeyekî ye tecrübekî Kurda ku Kurd bi hev re wê jiyan dewlet kanê êrişî te bike em bibên ya li Başûrê Kurdistanê medî li Rojavayê Kurdistanê em dibîn dewlet gelek cara êrişî te dike lê bi qabiliyê wê dibe tu xwedî stratejiyek bi xwedî helwestek bi Kurda di jiyana hepsa Diyarbekirê tiştekî nîşandan gotin ku yekîtiya me tu nebe em yek nebin dewlet kanin êrişî me bike me zulmê li me bike kanin me bi her awayî her şeklî îdare bike lê roja ku em yekîtiya xwe ava bikin roja ku em biratiya xwe ava bikin em bi ser dikevin li hepsa Diyarbekirê de du nimûne hene yek pêncê îlonê yek sisiyê ocağê di sisiyê ocağê de dewletê êrişî me kir lê Kurda gav şûn de navêtin îro jî em bibên li derve jî ew rewş bi vî rengî ye wexta em yekîtiya xwe ava bikin êrişa dewletê çi dibe birabibe planê wanî boî em bibên têkbirina tevgera Kurd çi dibe birabibe em ê dîsa bi ser kevin ji bo vê ew ê ez dixwazim niha fikrê Kek Bayram bigirim Kek Bayram cenabê te jî derheqê hepsa Diyarbekirê pirtûkek nivîsandibû min pirtûka cenabê te jî xwend dibê Kurd ji vê hepsa Diyarbekirê çi encamekî derxînin û çawa tev bigerin Kek Bayram fermo spas dikim ez dixwazim çend noqtan zelal bikim Kurd yek jê we behs kir yani jî naberê da hat behs kirin dewleta Türk belê temamê hefsan da zindanan da îşkence wek mekanîzma bikaranê lê divê em zanimin ku şirovê me jî ew nîşan dide ku yani li Metrisê em bêjin li Rojava li Tirkiye rûyê xwe faşîst nîşan da yani siyasetekê nîjat faşîzane em bêjin siyasetekê amelekê nîjatperest faşîstane cîbcî kir fakat Kurdistanê da siyaseta dewletê û yani somut eger em bêjin hepsa Diyarbekir jî siyaseta xwe ya kolonyalîst dijî Kurd cîbcî kir yek ew ez dixwazim bêjim mesela tê bîra we car caran hevalê me weta hepsa Diyarbekir neqlê Metrisê dibûn digotin em wekî ku tehliye bûne tevê ku li wir zî îşkence û teada û marş û lêdan jî hebûn ew yek adî wan têkçûn tiştekê dinane siyasetê da bi qenaata min teslim bûn tiştekê dinane yani têkçûn mesela hêzê ye balansê ye hevsengiyê ye tu şert vî hêzê te kême evê dişmin xurt e tu paş da gav dabêjî yan tu çekê xwe berdibî tu mewdî xwe terk dikî ama fırsata roja ku fırsat kete destê te tu car jî amade dikî êrîş dikî dîroka Kurdan numune wisa tîjene lê teslim bûn ew e yani tu hêviya xwe onda bikî esasen teslim bûn ew e hêviya xwe weta te onda kir te der ji dozê berda wê gavê tu teslim bûyî mesela hewsa Diyarbekir'da bi qenaata min Kurd seranser yani ew zindaniyê hevsê berxwedan kes teslim nebû yani em bêjin kincê heşîn kincê reş xwe kirin teslim bûnî nebûn
دست و پێ تەگرێ دان بزۆرێ تە دکردن یعنی ئەو تشتێک و دەری ئیراتە بوون دەرێ ئیراداتە ئەم بێژن مارشان بتە داتن گوتن دەرێ ئیراداتە بتە ئەو مەش و تشتێ دنان بکردن یعنی ji bo yekê Kurd hevsa Diyarbekir'da bi giştî berxwedan yani ew rûpela berxwedanê ye ji bo Kurdan yani ez berxwedanê tenê bi mesela rojiya mirinê tenê bi em bêjin şehîdbûna hevalê dinan vegirin nadim elbette ciyê wan müstesna ye ciyê wan cuda ye ama eğer Kurdek hevsa Diyarbekir'da piştî ew xwesta îşkence lêdan taada zulüm hêviya xwe doza xwe terk nekiriye ew serketiye ew berxweda ye tiştekî yani wek tespîtekê dixwazim bêjim yani çawan hevsa Diyarbekir aliyek ve kada zulma nedîtî bûn yani dünyayê da tu tiştê ku natbûn ceribandin hevsa Diyarbekir'da hat ceribandin li hember şoreşgerê Kurd welat Parîzê Kurd yani ew em zanin hewce nake em dubare bikin li hemberê wî hevsa Diyarbekir aynı wextê da rûyê şoreşgeriya însanan rûyê berxwedana însanan rûyê welatparêziya Kurdan nîşan da yani ez dixwazim tiştek bêjim tabii ev belkî îşê îlmê ye îşê psîkologan e îşê em bêjin warê îlmê ye yani însanek çawan sîroj em bêjin li arda kazî dikarê bijî însanek çawan karê roj naxwe serpiya bibîne însanek çawan karê rojan serpiyan be bê nan bê av jiyana xwe bidomîne bana emî lêkolînê ne bana emî ciyê pirsê ne ku divê ser wan lêkolîn bên kirin û ji bo wê aliyê jî Diyarbekir hevsa Diyarbekir rastî jî yani laboratuvareke pir dewlemend e gelek aliya me yani aliyê berxwedana Kurdan aliyê tek tûk îtirafçî Kurdan aliyê em bêjin siyaseta Kurdan aliyê ew kî aliyê jî rûyê dagirkeriya ku dünyayê da natê dîtin tiştekî din jî ez bêjim yani ew berxwedana ku em behs dikin yani 5 îlonê ez jî li wê bûm 3 ocaqê ez jî li wê bûm yani divê em qebûl bikin hevallo ew berxwedan pir organizelî filan nebûn yani spontane bûn yani düşman rûyekê din ji me re nehêşt düşman tenê rêya berxwedanê ji me re hêşt yani rêyê din rêyê mirinê bûn rêyê têkçûnê bûn ji bo wê yekê yani çirûskek bes bûn yani hevalan behs kir yani ji qewişek sloganek datin millet serpiya bûn millet tije bûn yani millet ewsa hatibûn noqtê ku êdî ji bo teqînê ji bo serîhildanê tiştek digeriyan çirûskek digeriyan wekî din jî ez dixwazim bu hevsa Diyarbekir tiştê bêjim tabii mixabin kêmasiya me ev e yani bi vê wesîlê bi vê programê ez bêjim yani ew bêrêxistiniya me ya dohîn mesela derbarê hevsa Diyarbekir da jî dewam dike yani mesela hevsa Diyarbekir me waqfek çê nekir me em bêjin hafizekê müşterek çê nekir me komelek çê nekir ji bo ku em taxî bikin ji bo ku em materyalê li wir bicivînin ji bo ku em wana nexlê nifşê pêş bikin tek tûk yani herkes henda vaxwe da ew hevalê kitap dinivîne hevalê fikirvan dinivîne halbuki ev ya kêmasiyekê mezin e tabii ev ya car jî bi rêxistiniya me vegirê da ye bi qenaata min yani ev programa ku we fikir pir hêja ye lê divê em divê meselê da cidî serê xwe bêşînin em dezgeha mekanîzma çêkin ku ev tecrübe li wir yani heta mümkün be hûrgiliyê wî detayê wî bicivînin nexlê nifşê nû bikin nexlê mirovatiyê bikin ji ber ku ev di aynı wextê da tecrübekê mirovatiyê ye yani em bêjin rûpelekê aliyê ve rûreşî aliyê ve jî rûmetê ye ji bo mirovatiyê az dawî jî ez dixwazim ev ya bêjim hevalên hêja serî da jî min got darba 12 îlonê rewşa Tirkiye rêveçûna Tirkiye siyaseta Tirkiye rêveçûna hereketa Kurd guhart ew çıktine ye yani hareketa aşitiyane demokratik milli zemina wî tune kir wî pê zemîn hêşt û tabii bi vê hewajî wî qes kir wî zayıf kir û ew qesî hîn jî berdewam e dewletê bi destê Kurdistan kire qada şer û hareketa Kurd bi alîk ve terorîze kir ku ev kerê wî tê bi vê hewê hareketa Kurd siyaseta Kurd bi hêrsan manîpület ke dixwaze hem siyaseta xwe bi dengê te nayê bawer bikin
dengê kek bayram navbar dikim qutbû. Ez vegerim aliyê kek bûbê. Kek bûbê me kek bayram gudarî kir bahar dikim problemekî teknîkî çêbû. Ew nikane beşdar be. Kek bayram behsa wê kir got hûqa tiş bi serê be hat. Me neaqîdî, me işkence dî. Lê divê Kurd em bibên li hepsa Diyarbekirê û tiştê bi serê wan hatiye xwedî derkevin, ji xwe wexfek ava bikin, ji xwe dezgeha ava bikin, ew ê em bibin belgeyan top bikin, kanibin bi hev re em bibên sibe nifşên nû serî li wan bidin, kanibin em bibên bêjin ku di sala 1980 û şûn de çi bi serê siyasetmedarên Kurd hatî, çi bi serê partiyên Kurda hatî divê evekî werçê bi tu çi difikrî di wî warî de kek bûbê? Keko gelek spas. Tiştekek bayram got esedî sedil gelin. Li ser zêvekirin ew ku min cara dijî behs kir. Yani divê em wekî Kurd tiştekî dagirker tirîn serê me em bi rêyan komîta, bi rêya pisporan, bi rêya zimanzanan di qada navnetewî divê çalak bikin. Heger em ew tiştekek bayram got li welet sedî sed perim hewce nake eserê münaqeşe bikim. Tamam. Lê divê em madem ki heta niha nebû çel sazir bû nebû lê divê niha em dîrokzan, zimanzan, pispor û hemû partiyên me partiyên siyasî û li gor min pêşkêşî jî divê ya wan be em bikarin komîta bi ser navê zîndana Diyarbekirê damizlênin û vê komîteyê ji nû vî çalak bikin ew meseleyê kek bayram jî got êk dibêjin hemûya li bira bicivînin wana bikin zimanê biyaniya û hevdîtinên xwe di demaga Meşrûn Ewropî dît wana pêşkêşî wan bikin. Divê ew belgenê me jî ki heta em bikaribin rast bin, di cî de bin, cihê bawerî bin a herî girîngî çi hatî serê kê divê em vekirî û eşkere bêjin. Em êdî ji ber zulm û zordariya dijmin mekirî em şerm nekin. Pir tişt halînî serê me. Lê heger em şerm bikin ew tiştnamê nikarin bidin Ewropaya. Îro rewşa Tirkiye jî îro xerab e. Lê em divê hengamê dest bi komîtek wiha bikin ez bawerim em ê sedî bi ser kevin yek pêşkêşiya partiyê me Kurd û Kurdistanî du ji rewşenbîran sê ji pisporan çar ji zimanzanan zimanzan qesda min ew kesên ku zimanê biyaniya zanin yani bûbê tenê Kurdiyê zê Kurdî kê fam kirin ew kesana di pêşkêşiya rêxistinê me de komîtek wa çê bibe û zûtirîn demê materyal bên top kirin û wan materyalina heta em bikaribin yani komîte bikin zimanê biyaniya û dest bi kar û xebatê bike ez dibêjim ew ê serketinek baş bikin. Spas. Gelek spas vay kek bayram hat. Niha avalo nêzîkî ama bê 3 saat em bernama xwe didomînin. Êdî em hatin taliya bernama xwe vay kek bayram dîsa wenda bû. Ez dixwazim ji we hûn rejî ewlî bipirsim heger pirs hebe bira pirsa derxîn pirs nebe em gotinê wê Îtalyê bigirin û em dawî bernama xwe bînin. Ez ji evî dest pê bikim ji kek Cano dest pê bikim. Kek Cano tukane gotinê xwe Îtalyê bibe heta ew were heta pirs werin heger pirs hebe ez ew pirsana ji we bipirsim. Yani bir rastî ser 12 îlonê da çil sal derbas bû. Temenê me gîş şêstî ji nifşê dawiyê re divê em tiştekî ji dîrokê re ji nifşê tecrübeyê xwe zanyariyên xwe têgihiştiyên xwe bi wan re parve bikin bêdin. Ji bo wî jî divê ev biraderên hê ji îro serlingan e hê ji hafıza wan jî de divê em hafızakî ji bo wekevkê hafızakî nû ava bikin çi çêbiye bi belge bi belgeselan bi film û bi pirtûk û bi axaftinan röportajan em wek müzaxanekî ava bikin. Pênc nolu wek berêşim min wek laboratuvar bû. Di wê laboratuvarê de her tiş serê me de hat lê me ber xwe da.
تجاریم teslim nebûn em me serê xwe ber wan netwane paşa me gava vetiye demdem lê îro jî do jî em hê ser rêw rêbaza xwe ne Kurd û Kurdistanî heta netewî ev yani sernavê siyaseta gruba nabêjin yani em Kurdin doza Kurdîtiyê dikin doza mafê erdenegariya xwe coğrafya xwe dikin em mafê doza desthilatariya xwe dikin ji bo wî milletê din gelê din çawa xwedî mafin em jî mafê xwe rewa dixwazin ji bo wî divê ev kadroyên me di wan demên xirab da êş û eziyetê mezin dîtine tecrübekî mezinin divê van bîranînê xwe îca riya vîya jî dezgehên fermî ne siyasetekî sivîl e bi hevra me kare çi bike xwe li ser hev em ferz nekin herkes çîroka her mirovekî romaneke çîroka her qawişekî bi xwe wek rêze belge fîlmin mer kare ji her qawişê bi dahan fîlman derxe ji çîroka yek mirovekî kare bi dan kitaba derxe yani Diyarbekir tiştekî wisa ye mer bi gotinan bi axaftinan bi bernaman nayê îfade kirin dest pê dikî hinek tiştên bîra te ew ê berê diçe ji bo wî yani bi rastî divê derva ew hevalê hene herkes ji alî xwe da hewl bide dezgehekî wek hafıza dibêje yani hafıza oluşturma Tirkî bi wî awayî em boyî belekekî çê bikin alîkarî hev bikin di deme beriya ez noktekî bêjim kek Haluk Yıldız Han o çen hevalê din İskender Eyüboğlu me demekî 2000 bîra min 7 bû 6 bû 2006 da bû me xwest em komîtekî ew bikin em ketin nav hewldanan di civî me çêkir kek bayram jî belkî tê bîra wî nizam hebû tu nebûn ez eniya baş nizam Celalettin Can hat ve çay sernavê Vakfa İnsan Hakları Vakfı hinek hatin goten bu ara me bu ara röportaj zaman gotin em xebatê Celalettin Can hatin gohûn beşerî birbin vay em Vakfa heftê û heşta çêdikin me got viya binê projeyeke lê tiştê em dibêjin ji bo Diyarbekir ji bo Kurdistanê ne ji bo seranserevkê tamam nifşê heftê û heşta tiştekî dinê nifşê 6 tiştekî dinê lê li Amedê tiştekî din çêbiye fikra Kurd û Kurdistanê xwestine di wir da pûç bikin rizî bikin hilweşînin li vir ew hil neweşe em rabin dezgehekî sivîl ava bikin û bi Avrupayan ra bi biyaniyan ra bi hêzên aştîxwaz û demokrasî bi wan ra têkevin têkiliyê dîrokê ra tiştekî bêlin ev xebatê me ji alî wan vehatinin sabote kirin pişta bakin me werin keremkên hevalê hûn we bedel daye werin ciyê we cem me ye îro em dinêrin ji bo milletvekilîkî ji bo serokê şaredariyekî nizam çi pêncî taxla davin ew kesê pêşkêşiya wî îşî dikin çiyê kera insanê wek me dixwazin bibin bifirôşin ciyekî din îca divê em ji derve van tişta yani xebatekî eger komisyonek bê ava kirin ya şî ji bo bek bêje hafızakî ava bibe divê bernamekî bidin ber xwe ew bername jî zelal be kî li wê derê maye qaçaxçî gundî parlamenter endamê rêxsinan alîgerê nan serok û rêveberên rêxsinan yani kî têda ye bi her awayekî kare çi alîkarî bike divê bike yani wê derê tenê pênc noliyê da tenê siyasî neman qaçaxçiyê Kürd jî hatin têdan ê ser sînor da debara xwe dikirin kîlokî çayê diçûn ji wî danîn dihatin navê bu qaçaxçî wan anîn girtin indir parlamenterê Asya Kurd bû lê di meclisa Türkan da bû
Celal Bucak bigire, Şerafettin Elçi bigire, Nurettin Yılmaz bigire, Ahmet Türk bigire, o her vekidini. Serok Şaredariyan, Sabri Vesek, Feridun Yazar, Mehdi Zana, yani Mehdi Zana Brasi, dibe zedetir merv Xalavi bike, yani sırf Serok Şaredariyan bekir bu. Eziyet ve işkence üydit kesine değil. Yani kesine değil. Kasamı pozisyona vida, poste vida bu. Vana hem bu ve pevajeda derbas ve vana merva ev heval ev brader desteki de çiğye zaniyariye van tegişte van hem diciye ki da bigijin hev berhemeki diroki derhim orte o jinif sepey xura belin diroki rabelin Lahmet çi bu li Diyarbakır çi bu sala 1980 da 12 ilon etmişler. Çima em tekçun yaşı siyaset ama tekçun çıl sala em nikarin rabin serxu ev nefxeşeme dom dikin. Çima do em hevale hevun ji boy mirne be hevra em diçun mirne. Çima îro em nikarin silavekî bidin hev. Divê serem bisekin. Bi rastî şî yani her diçe teng dibe. Her diçe bîname lemberê hev teng dibe. Sebebi viya çi ye? Dijimî ji xwe viya dixwaze. Çaxa em li ser rêw rêbaza Kurd û Kurdistanê tev bigerin bi rastî yani partîperestî, rêxistinperestî deynin lêkî mafê me herkesî partiya xwe biparêze, rêxistina xwe biparêze, bernama xwe biparêze, mafê herkesî. Lê divê em zanibine evana arac bûn, evana pergal bûn ji bo Kurdistanê em bikin armanca xwe ya mezin me van vasıta çi. Ev vasıta ji bo Kurd û Kurdistana divê em ew bikin. Li Başûrê, li Bakurê, Rojhilatê, Rojavayê li kê derê divê destkeftiyek hebe divê em biparêzin. Ki ev hevalê îro em bi hevrane ez zanim bi salanekî divê hewldanê dane. Herkes gora xwe, gora xebata xwe viya şî dike. Rast e. Divê çêkir bin, ne xirab kir. Garibin herkes gora kevre. Em çawa bi vî awayê tev bigerin bi rastî em ê tiştekî baş çêbikin. Gelek sağ ol. Gelek spas. Gelek spas. Mala. Sağ ol spas. Niha kek bayram ticarê evê ket em yanka mafê axaftinê bidin te em hatin hediye dî İtalya bernameya xwe kek cano gotinê xwe İtalyê got. Ji kerema xwe tu jî gotinê xwe İtalyê bibêje ku em hediye dî bernama xwe bi dawî bînin. Fermo kek bayram. Bele yani mijî nîvî de hiştbûn yani alîk ve migot darbekar kolonyalîst 12 îlonê de alîk ve gihîştin armanca xwe yani şekl û rêveçûna siyaseta Kurd gor ku bikarbin müdahale bikin dîzayn bikin şeklekdan hareketa Kurd. Fakat tiştekî mühim heye ku em her tim dibêjin armanca darba 12 îlonê çi bûn esasen hareketa Kurd tine kirin bûn. Min numunek bigotana piştê serhildana Agiriyê 1930 da Milliyetê da karikatörek nîşan didin. Karikatörê risma çiyayê Agirî wek mezelek kabristanek nîşan dide û binî dibêje hayalî Kurdistan burada meftundur. Yani hayalê Kurdistanê li vir miriye. Yani bi qanata wan piştê hareketa Agiriyê hareketa Kurd tune kirin defin kirin. Darba 12 îlonê armanca wan ku em emî wisa tarîf kirin. Tune kirine hareketa Kurd bûn. Yani ne aliyê siyasî ve hişmenmendiya wî hêviya hareketa Kurd baweriya milletê Kurd bişkîne. Doza Kurd tune bike. Lê pekî divê qadê da yani divê aliyê da devleta Tirk gihîşt armanca xwe naxêr yani negihîşt armanca xwe. Belê hareketê me zayıf bûn, hareket aliyê siyasî ve terorîze bû, aliyê siyasî ve ew hareketa ku beriya heştê mora xwe siyasetê dixistin qes bûn ev temam. Ama milletê Kurd bi qenata min ji do zêdetir
خودیه هست نتویی ملیه یعنی ایرو میزمکن دست هنی کاندا انرژیا وان کدا وان ام بیجن تارومارد به هدر به خرابت قرارین توانم تشک بیجم مثلا بریه هشته تبی راوی یعنی مثلا بابی خو دیا خو پر جاران زور اقناع کرن جبو کردیتیه یعنی دگوتن هون کارن دولت را سری در کبن مزنه و شیخ سعید و فلان کاربونه فلان یعنی دور بون خوفک هبون مثلا حرکت کرد تایبتی پیش درسم هاتمون شکستن یعنی معنا راستی ده هاتمون شکستن هیویزی قصد بودن ایرو ملت کرد شیاره از اوی توازن بیشم ملت کرد حتی مثلا کرد جو ترکی درکتیه بوه مسئله که نتوایی نتنه مثلا هریما کردستان و گریدای بیشم یعنی کردستان روجاوا بیشم باکور جی حرکت کرد ایرو لس ام بیشم هست نتوایی پر کتلوی بوه تشتک بیشم یعنی جاران وان مثلا جی ام باش رو بناکن ایرو دنگداری کو رای خوددن هدفه yani ev çepê Türkan eger 100,000 tuje derxê emî Kurdin wekî min û te difikirin ji bo ku em denklemê da ninin ji bo ku hereketa me çizgiya me zayîf e em nabin faktorêkê em bêjin karîger ji bo wî rayê xwe îro didin hedefê sibê yekî dan be wê bidin wî yani divê em duê meselê da zanime ku dewleta Türk negîşt armanca xwe jî aliyekê din ve min dixwestin ez ew bijim bin wî xêz bikim yani gotuna davî jî etxwazim ev ya bêjim serî da bigotana bi taybetî ew dema ew da ji ber ku wan jiyana xwanda kirin dema ku ez jî hefsê da bûm Siskiyê Ocağê da di şexsê Yılmaz Demir di şexsê Remzî Aytürk di şexsê Necmettin Büyükaya di şexsê Cemal Arat û di şexsê Orhan Keskin da emî şehîdên hefsa Diyarbekir emî şehîdên dema 12 îlonê emî mağdurên 12 îlonê ku bi sirgûnê da werin bûn em bêjin tunebûniyê da birçîbûniyê da jiyana xwanda kirin em bêjin nava feqîriyê da ji darbê 12 îlonê piştê hefsê jiyana xwanda kirin emiyan bi rêz û hurmet bi hezkirinekê mezin ez dixwazim bi bîr bînim ew şêrînê berdilê me ne ew her tiştê me ne em saya wan hene û ji bo wê yekê jî divê em her tim wan bi bîr bînin û ala wan jî bilind bikirin. Gelek spas kek bayram. Mala tava naha muerin aliye kek Orhan. Kek Orhan. Tutare gotine xwe İtalyayê bibêje kek Orhan. Ez bi rastî dixwazim talî davê asê dûsê tişta bikim. Cara duaz wextê çebûm hepsê di qata yekî hicra di duwa de bûm ez bûm Emîn qardaş bû Bedî Tam bû û Ferhat Cemîloğlu bû. Ferhat Cemîloğlu got xort tu cara duayê tê min got belê got te çî fehm kir min got wellahî esasî sê tişt min fehm kir yek min got hinekê kesê ku dibên hem axana begin begzadene û nizanim tîne çîne wextê ku rojekî wisa tê hîç ferqê wan û min nakin metînin dixin yek hucrekî rastî ew roj fikrekî tund bû fikrê min yani min dixwast ku hinekî tana tê de bidim çimkû bizanim ku ew yekê yani yekê bi ew serokê odeyê ticaretê yê Diyarbekir bû û serok heşîr bûn û beg bûn begzade bûn min xwest gotina bêjime wî di do min got ez gîştim wî fehmê ku eger carek dî sûc bikim li vî welatê sûc nekim çimku PKK yani kirina wan îşkence wan û meamelê vî welatê ferq lê welatê Tirkiye işkence, taada, zulm, hakaretê ku li vir têkirin ez bawer nakim ku li Tirkiye bêkirin eger sûc carek dî sûc bikim li Kurdistanê sûc nakim ama duwa min got tiştek dî min fehm kir gelek mirov merdîwana yani deranca bi merhele derê ne ku dû gav sê gav ya dû sê merdîwan li paş hêla here serî ku yani çawa yani min got gelekê pêşiya Kurd bin pêşiya Kurd bin Kurdiya xwe xweyî derên
هیچ وکی دی سوسیالیزم و کمونیزم و یا شریعت و یا سیستمکی دی من گو واتشتا مفهم کرد و هنک برادر پاس رمزی آی ترکره براستی از شاهد شهادت ویما شاهد شهیدی ویما چونکو او روش کو او بخو شهید کرد کرکی مردینی بو او البیستو چارابون او لسیو سیابون بدنگ برس بانگاس بدنگ بامکر گو بیکس رمزی خود علقان بیا چوا گولا وا چوی توالته به بوری قلوفر بیا و شهید کتیا امگو باشا که هر البری که هوی بنیره عجبا یازی کی تشتکی وکی خاطرات وکی تشتکی نفسان بیا یا نه چو هاد گولا یازی کیا یا براستی یعنی یکی کو قصد جیانا خوب که وی یازیه بنفسینا برا هیجید بن تاثیری وی دما و هیجی عجب مایما وی یازیه خودت بیجه کی جبر کو جیانا که آزاد و آوال خود تعمیم بکم از داوی جیانا خود تینم مگو باشه برا او کره مردینی مگو که یک بیک بیجه اجی بنفسینم تازی صبح ساوجی ورا کنترول بکه بلکه حقارت لخاطرات اوی بکه مگو تو یک بیجه از یک بنفسینم او یک گو مجی یک نفسان و مباشرت خسته ناوا پوشت که نایلونه لطوالت حوالاندرما که ابو من خستیوی اگر مشکا نخواربن هیچ او نفساندنه من دوی او که ازانم کو ویگل لکوهجی پس پاشی از تیگیشتم که تشتك خاطرات وينانين وتشتكي بنفساندني ناب وكي نوت داوكي جيانا ويدجيما يعني توازن واتشتا بيجم وكي ديجي سپاسكم بو في برنامه وسپاسكم بو هر سركفتيبن صاحب كيكوران مالاتا بابه راستی مرو وقتا تشتانا گداری دکه بیرانی نه مرو جنوب و دجنه و مرو دچه او روزانه او روزن کو تشت بسری ما هات تشت بسری ما آنیم يعني نوی دمه پر بدل مزندان ایرو میبانک من دن هبولی مخابن او پروبلم آخوی تکنیکی چاره سر نکر جلال شاهین او جی شاهدی گلک تشتابو لی نکانه چند جاره ام ببین حول دده نکانه پشتاری برنامه ده از آنها وگر مالیه کک بوبه تکانه گوترین خوی تالیه بیش ککو اگر سپاس بوبه برنامه دلال درد گوتنا من تالی او کودی و ام لی زیدان دیاربکر شبیر نکن شبونا گو ام وید نابا نفشه نه وک جناب وجی گوت و دقادر ناب نتویدی چالا بکن دوی ام تشنا بکن یک وقت پیش میاد که bayram gotil velayet merv zikare dezgah ki ababı kirse nabevi ulu hamu masalelerin hattının nivişandın merv rakom gidido o mitak girseyi xort zamanzan ama amade bikin hamu mesela hemen bikin zamani Avrupa وبريا بيقو ميتاكو از بحث دكم لأوروبا باتشنا لأوروبيا بلا بكي ونو بيا قش بكي داكو أو زندانا ديار بكر كل نقطة هذه راشد دجيانا كل باقي بسنة ده بيان ببير بنتشكل ناخذهم ضد تاليجي هيبي رجع من أوكو أو كسر دبي زندانة دمانن نهاد دركتنن ده زمان تركيا بردن حتى بكار بزمان خو كار بينن أوي شركتنا ما تبع بسپاس گلک سپاس که گوبه مالاتا و نها که قدرتین ببرایی ادخوازم که قدرتین نشکا و خود بود خوازم گوتن نوی تالیه که قدرتین وقتا خوشکا رحیمه پیوی و هنکی هستیار بو به حسر بو چاوی حسر کجه بو تخوازم گوتن تالیه که قدرتین گداری بکن که قدرتین تو کانه گوتن خوی تالیه بیجه یکی گوتنه من تالیه ام سروک و ریبر پارتی و ریخسن کردا دوی کی جانی بکنه دوی گره گره
دەبێ گەرە ئەمنیەتی چێک دەنگی تە نای من وەلای تە نایێت دەنگێ تە باشە دەنگێ تە باشە بپەیت گەرە ئەمنیەتی چێکن ئەم گەرەکە ئیتفاق چێکن گەوە تێ پراتێکێ سم نە ji ber çi ye ji bo çi ye em dikin çer dikin kes nayba yani biya em gerek dedi hepsa Diyarbakır zindana Diyarbakır hatta em ne bu mebhevre hareket nekir em wer bindes wer zulüm mekir gava em behevre gava kış taqiyan dedi ev mecburi ev teslimi mebul İja îroji Kurdistanê jî eger em dixwazin Kurd bi ser kevin eğer devleti peşketi em bazın alikariye Kurda bikin eğer dünya peşketi alikariye Kurda bikin gere em ittifaqa xwe çekin nabên bibin yek bira belki nebin yek ama gerek ittifaqa xwe çekin ittifaqek netewî çekin hatta ev ittifaq çêne em hatta evare bi em çima wala em çima biser nakevin ya nizam em çima başla dikevin ev 40 sale em dibêjin em dişo çima em ser neketine tevayê vê meselê ittifaqa metûne em ittifaqa xwe çê nakin em bi hevra têm nakin li Kurdistanê du blok hene du blok yani du blokê ew hey Kurd hene güçlü ne yani hem Kurdî hem güçlü ne ew di tavanê wan da hek hene di ser navê wan hinkî dijminatiya û ya ji ra xebera didin û hinkî dijminatiya yedinê dikin ji wan re xebera didin ez pir taqîb dikim lê dinerim evanê dijminatiyê dikin evayê ji hev re xeber didin pirê wan jî têkiliyê wan van bloka re dikin yani ji bo nizan ez bên çim ez nizanim bên çi ji bo Kurd neyê bahev çi ji destê wan tê dikin êza din wanê em dibên em êdinê netewî qebûl nakin em dibên em netewî ka em hînayên bahev em çima bayên heve ji bo çi em hînayên bahev kes de xeber da ew divê çima ew divê wala işte awayî de çend kelîma dibêjin wellahî sibê da ê ku ji bo netewî ji bo yekbûnê xeber de ez guhdarî dikim ya yek ji bo merû hema merû henk hekî me wexta xwe tişekir gotinê te hêjayê em zanin derdê te kulê te pirin ama çê nebe em ser nakevin ser nakem ser nakem kî çi divê bira gelek sağ be gelek spas gelek sağ be gelek sağ be hala tava temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe me bi hev re 3 saeta bi beşdervanên vê bernamê derbas kir temaşevanên hêja beşdarên vê civînê behsa gelek tişta kirin lê hin noxte hene divê ez bêjim di wê şertên dijwar de dewleta dagirker sîstemekî wer ava kiribû 6 marşên nîjadperest bi girtiyan dan ezber kirin jêr digotin înqilab tarîxî tarîxa ya şoreşa Tirkî wê Portûgê bi giştî bi me dan ezberkirin û bi me didan xwendin bi me bi girtiyên wir mişk daxwarin serê me xistin nav lexama Heşem Huzur ya Guyê ji bo perçakî gu di serê girtiyekî de tu nebe girtiyekî din êrişî girtiyê din dikir girtiyên nezan girtiyê cahil em jî îşkenceyên pir dijwar derbas bûn lê taliya taliyê me nîşan da ku ê bi me îşkence dan kirin ê wê sîstemê danîn sîstema wan pûç û vala derket çima pûç û vala derket tevgera Kurd rêxistinên Kurda ciwanên Kurd li hemberî wê zilmê sekînîn berxwedan bi berxwedana xwe em bibên îro tevgera Kurd hatiye vê merhelê ji îro şûnde jî ew ê ev tevgera em bibên bi ser keve lewra doza me doza rewayê dozakî bi heqe ji vê gengeşiyên ku di vê bernameyê de me derxist hemû temaşevan di xalekî de li hev kirin divên bira dezgehekî neteweyî ava ve
ev dezgehên neteweyî kiryarên li zindana Diyarbekirê pêk hatiye bira herkes tecrübeyê xwe herkes fikr û ramanê xwe herkes belgeyên xwe herkes jiyana ku serê wî hatiye top bike û teslîmê wê dezgeh bike di vê dezgehê de jî em bibên avakirina vê dezgehê de rola em bibên kesayetên li wê zindanê manî sereke ye lê bûyî re jî em bibên partiyên me siyasî dibê pêşengtiya vê dezgehê bike gelek spas ji we me bi hev re em bibên bernamakê pir berhemdar derbas kir çarde girtiyên siyasî ku wê demê li hevsa Diyarbekirê de mabûn tevî min ku ez jî moderatoriya vê evê mikir ji bo min jî ciyê şanaziyê ye me bi hev re gelek wextekî xweş derbas kir du hevalê me beşdar nebû ji alî teknîkî yek Celal Şahîn yek Salîh Kaplan em spasiya wan jî dikin ez spasiya cenabê we dikim ku wexta xwe veqetand û we me temaşe kir ez spasiya beşdarên vê bernamê dikim ku bi fikr û ramanê xwe gelek tiştên baş gotin bi hêviya ku bernamakî din û bi mijarekî din em bi hev re bin bimînin di xêr û xweşiyê de û roj baş temaşevanê